Takole, dame in gospodje, znašli smo se v prekrasni lokaciji Celjske Špice. Viš, imam tremo pred tabo, ne? Celjske Špice. To je ena posebna sobica, kjer sem jaz pred časom praznoval svojih 50 let in sem se zdaj vrnil na kraj zločina, da bom izpeljal pogovor z mojim današnjim gostom, ki je na Špico zelo dobro vezan, kajti čez 3 ali 4 dni, če se jaz ne motim, torej iz 30. na 1. torej srede na četrtek, če sem si zapomnil prav, se bo tukaj zgodil kres, ker bo ravno ta človek tukaj z mano glavni in osrednji gost. Meni je izjemno čas, da lahko v podcastu brez dlake na jeziku pozdravim, lahko rečem legenda, ne? Lahko rečem legenda, mnogi označujem z legendami, pa tudi nisem, ampak on pa je, ne? Torej, dame in gospodje, legenda jugoslovanske in tudi evropske glasbene scene, človek z verjetno najbolj prodajano ploščo na področju bivše Jugoslavije vseh časov, človek, ki še vedno dela, ki še vedno miga in nastopa, tudi piše ogromno za druge, človek, ki je še vedno zelo lep, kar me glede na njegova leta malo skrbi, ne? Imam občutek, da je vampir ali nekaj takega, o tem tudi malo kasneje. Človek, ki so ga dekleta pred davnimi časi oboževale bolj kot Alain Delona in vse svetovne velike zvezde. Torej, z mano je en in edini Daniel fucking Popović. Daniel, lepo zdrav in dobrodošel v moj podcast. Hvala. Sem se kaj zmotil v napovedi? Sem povedal, sem prav? Skoraj pa. 100% si povedal v resnici. 100% si povedal, ok. Recimo. Ok, Daniel, predno bo šla v zgodovino, ne? Dajmo začeti tukaj in zdaj. Ti boš imel tu 1. maja, kaj? Koncert. Koncert, torej osrednji gost tradicionalnega krasovanja na Špici. Ja, to mene zelo veseli, ne? Ja, velika mi je čast, ker sem tudi upam, da bomo lepo to praznovali in da se bomo poveselili tako, kak edino Slovenci znajo. In kak ste se najdla z Dušanom našim? Kak je ravno na tebe naletel on? Ja, tako ponavadi, veš, mislim, pride do toga, so se spoznali, tle bio je rojstni dan, praznovala je ena lepa Đuli, prej se tako zove. A resno? Da je bilo presenečenje za njo. Tvoja Đuli, ta tvoja? Ne moja Đuli. Ena druga Đuli? Svoja. Torej jih je več? Svoja Đuli. Ok, dobro je. To ime je Đuli. Tako da je bilo ful presenečeno, kad to su priredili presenečenje, tako da sam ja tako najenkrat samo stopio notar. Iz torte? Brez torte. Aha, brez torte. Bilo je super v resnici. Ok, in tako ste se potem zmenila in si zdaj na krasovanju. Daniel, daj mi povej, no? Povedal tudi svojo zgodbu o tem, kako je on začel, je tako pa sem bilo nekaj podobnega. Ok. Tudi ono v sportu, ja, v glasbi. Daj mi reči, če ostanemo pri tih aktualnih stvareh, koliko dejansko še nastopaš, koliko si še popularen, kje te lahko ljudje gledajo, kaj se dogaja zdaj, tukaj in zdaj s teboj? Pa sem se odločil v resnici zmeri vsako malo nekaj delam, non-stop sem v studiju, ampak zdaj sem se odločil, da naredim en tako bolj dolžji korak, ne, naprej, da se malo bolj obrnem na to svojo publiku, koje su u međuvremenu seveda pomrli so vsi že? A so še živi? Skoraj, ampak en velik postotek je že ni na tem planetu, so se preselili nekje drugje, ampak tudi znana imena, mislim, iz diskografije tudi, Đorđe Noković, Oliver Dragojević, Zrinko, pardon, pa se opravičujem, Zdenko Runjić, Jakša Flamengo, en res velik odstotek je šel, pa to res kvalitetnih kompozitorjev in tako naprej. Neki dan sem se slišal sa Zrinkom, ful sem vesel, da je še živ, ne. Tudi sam imao neki dan sa Terezom Kisovim, smo imali na televiziji. To sam vidio, to sam pa vidio. Smo bili kao Zlatna liga, ne, to je ful bilo lepo. Tu smo se razjokali tamo skupaj. Pa jedna njena prijateljica rekla,
Saši pripazi, ne, ti so ful nevarni, to dvoje, ne, na Ja. Kaj je bilo ful simpatično. Ampak Tereza je, mislim, legenda tudi, mislim, zelo je spoštujem tudi njen taj temperament, bez obzira kaj ima 60-80 let, ampak ful se dobro drži, ne. Ta emocija, ne, koju imaju ti neki koji su ostvarili svoje snove, ne, ampak še su tle, mislim, kaj je pomembno, mislim, glasba kod glasba te lahko uniči, ali si moraš sam narediti več korakov, da greš naprej. Ampak zdaj, če te zmotim, ti zdaj aktivno nastopaš, redno? Bolj, več nek prej. Ampak zelo je pomembno, ti intervjuji so zelo pomembni, pa tudi ni to oglaševanje, mislim, mora kazati, da si še živ, da si že tle. Da si še živ, ja. Svi se čudijo tako, kako ti, kad pridem nekje, a ti piješ kaj, svi nekaj pijejo, jaz zmeri samo vodu pa kavu, pa tako naprej, recimo kakšno energy drink, to ja, ampak nič drugega. Ne? Pa zelo rad poudarjam, da sem se zmeri izogibal tim narkoticima in tako naprej, ni marihuane, niti nič, niti alkohol, to so ful presenečeni. Večkrat, kad pridem kakšen špil, ponovadi je pred mano Jack Daniel, ne vem, Courvoisier, Remy Martin in tako naprej, pa pršut, sir i takve stvari. Pa kažem, da samo to odnesite, vi mene samo prinesite kakšnu kavicu in to. Pa kako, pa smo slišali, znate, da ti ful piješ, pa take fore, mislim, verjetno misle kako svi muskontari pijejo. Mislim, verjetno obstaja, mislim, varijanta. Ja, večina jih, ne? Većina ih pije, mislim. Da zdržijo, mislim, da veš kaj, tudi pijejo mnogi, da tempo zdržijo. Ne, pijejo zato kaj im se, če muskontari ponavadi špilaju, nekateri začnejo špilati zaradi tega, ker imajo besplatno pijačo. Ne? Ampak to je ful nevarna zadeva, če greš špilati samo zaradi pijače. Ampak večina njih špila zato, kaj imajo rad glasbu kot takšno. Ne? Mislim, In Daniel, kak je zdaj recimo po vsem tem času, recimo, ko prideš nastopati, pa poješ te svoje zimzelene hite, kdo jih pozna, pa kdo jih ne pozna, ali jih vsi poznajo? Ma dobro, ne moreš ti pričakovati, da pride folk pa da poznajo sve tove komade, seveda da ne. Ja bih mogao špilati 7, 8 do 10 ur, samo če bi špilao svoje komade. Imam 20 albumov za sabo, 2 na engleskom, to se ful milionov prodalo, da se razumemo. Taj recimo novi album reizdanje izašao u digitalnoj verziji, ne? Ta nova, ampak su pozabili gore staviti platina, 3x platinasta. O tem bomo kasneje še, To bom zdaj prašao za kaj su to naredili. Zdaj sam to opazio kad bom jaz ti to pokazal. Saša dala tu plošću, ne? Tu novu, ampak ne bi ni porajto, mislim, nisam ja neki ego trip, ampak treba ih upozoriti v vsakom primeru. Se pravi, ljudje praviš, da te mlajše generacije te še vedno poznajo, te imajo še vedno Ja, radi? poznajo komad. Ampak tudi obstajajo tudi mlajši, verjetno zaradi svojih staršev koji su ponavadi, mnogi su tako žene, tada punce, odrasli imaju svoje otroke, pa su dali tudi, u tek časi su svom otroku dali, če je bio moški, su dali Daniel, ili Daniela, in tako da ih resno veliki broj. Mislim, ja sam zelo ponosan zaradi tega. Hvala Bogu. Ampak poznaju komad, ampak ne poznaju me mladi, to je res. I iz tega razloga sam se odločio da se spoznaju z mojo glasbo in to kaj sam delal v preteklosti. Okay. Ampak tudi imam presenečenja za prihodnost. Zdaj pa gledaj, Daniel, ne? Če vzamemo midva v roke ta tvoj sloviti album, ne? Na katerem je Julie, ne? Naslov je Bio sam naivan, je naslov tega albuma. To je ta trikratna diamantna plošča, ne? Na tej novi, ki si mi jo prijazno poklonil, tega napisa ni, tako da to moramo ukarati to založbo, ampak glej, kaj te hočem vprašati, ne? Poglej zdaj tega fanta tu gor, poglej. A se ti zdaj zavedaš, Daniel, pa to je zdaj brez lažne skromnosti, da si ti bil, vse si še vedno, ampak takrat, v 80-ih letih, ko je to prišlo ven, ko si ti nastopil sveda na Euroviziji, ker si premagal Lepo Breno, to vem, o tem bomo vse podebatirali, ampak se ti zavedaš, kako so bile punce takrat nore nate in kako lep fant si ti bil. Se ti zavedaš, kako si res bil ti lep fant. Ker jaz kogarkoli vprašam, Daniel, ta je bil pa lep.
Kak je bil lep, ta je bil lepši kot Zdravko Čolić, ta je bil lepši kot Alain Delon, ta je bil lepši kot Robert Redford, ta je bil res lep. Kak si ti občutil? Si občutil takrat to svojo, to izgled, zdaj zunanji izgled, si občutil to svojo moč takrat, ker si res čeden fant, ne? Ja, hvala. Mislim, lej. Hvala, mislim, Ja. kaj. Ja, lej. Ampak nisem nikoli bil tako egotrip ili nekaj, da sem tako razmišljal o sebi, da sem lep, pa nikoli nisem bil niti prepotentan, nič takega, ampak to, da sem bil lep, to pomeni, da več nisem. No, še vedno si, ne? Ampak dobro. Ja, sem tu, si bil pa to si seks simbol, ne? Prav si povedal. Ja, tu si bil pa seks simbol, ne? Ampak to se je zgodilo tako, nisem pričakoval to, resno mislim, ampak zgodilo se je. Verjetno mi je tako bilo sojeno, ne? Ampak zgodilo se je, mislim, ampak nisem pričakoval takšne popularnosti, seveda, ampak tudi sem bil pripravljen psihično. Iz enega razloga, ker sem pred tega ful delal. In bil sem po Sovjetskoj zvezi, imel sem turneje po istočnoj Nemčiji. A pred Đuli je to bilo, ne? Pred Đuli sem špilal v raznih bendih, vsi so se resno hoteli, da ne kažem nekaj preveč, da nekdo ne bo užaljen, da misli, kak sem prepotentan ali nekaj takega. Ampak zagledam vase, ne, to ni, ampak zmeri sem bil profesionalec, če sem špilal v kakšnem bendu, so vedno prihajali in so mi nudili več denarja, tako da v Zagrebu, pogotovo, kad sem špilal, ampak jaz sem tako bil lojalen tej skupini Grešnici v Zagrebu, pa sem samo špilal z njimi. Ampak sem mogel svirati v svim bendovima po Zagrebu, ampak so se resno borili, da bi me pridobili, ampak jim ni ratalo. Iz enega razloga, kaj sem ja takšen tip, ne, mislim, tako sem v tradicionalnom okolju odrastao, ne, in za mene je beseda, kako bih rekao, človek beseda, ne. Če nekaj povem, Mož beseda, ja. Če se nekaj izmenimo, pa povem, da bom obljubil, da bom prišel, pridem bez obzira na vse. Če padajo sekire, pa pridem. Če recimo je avionom, potem je vprašaj, a bom prišel ali ne. Ja ne maram aviona. Ne maraš, še vedno ne. To izkušnje sem imel prej Đuli, tako da nisem pričakoval zmago, ampak sem prej tega kot spremljevalni izvajalci in pevci, druge, kako se kaže to, špilo, druge pevci smo kot bili, kako se kaže, prateći bend. Spremljevalna skupina, kako ne rečem, spremljevalna skupina, tako ne. Tako da sem tu nabral full izkušnje po Sovjetskoj zvezi, tam je bilo od 30 do 50 tisuć ljudi. Bio sam s jednom skupinom Miraž iz Kijeva. Oni su imali jedan hit i potem su s tim hitom išli 10 let su imali pogodbe. I ja sam tada u tih, to je bilo 90-ih, tada sam išao kao ispred koncertne direkcije Zagreb. To je bila jedna skupina iz Top Express iz Splita i šli smo skupaj. Dakle, na tej turneji je bilo od 30 do 50 tisuća ljudi na svakom koncertu. To je samo tada. Tada mi je glava bila slikana. Nisam to posnijao, ampak je Sašina prijateljica, jedna Greta, je rekla konkretno. Pa ja sam bila tada u Moskvi, vem, da je to resnica. Viš, ker Lado Leskovar, ne, moj prijatelj, on je tudi v Sovjetski zvezi je ogromno nastopal. Zanimivo, da ste, bom rekel, jugoslovanski, ne, glasbeniki imeli tako, odkot ste glih v Sovjetsko zvezo, kaj je to štos? Zdaj bom rekao, da zato kaj je Jugoslavija kot takšna je bila en korak, kako bih rekao, do tega kaj je želio u Rusiji. Rusi su zelo kot publika ful cenijo muskontere, splošno, ampak mi smo prinesli taj, kako bih rekao, vetar, ne, Evrope, demokracije, takšne komade, ampak su oni izbirali kaj mi budemo špilali, ne. Zmeri smo morali imati jedan ruski komad. Kalinko, recimo? Ne, nije nujno, ampak zmeri smo imali to na repertoaru. Svako od nas je morao po jedan komad za 5, ne, i tako naprej, ampak publika je bila fenomenalna, samo su sedeli, ne,
pa su nam nosili cvetje, pa ful, mislim, lepo je zanimivo bilo, ful lepa izkušnja. Ja. Tako da sam ja pred Đuli Si se kalil. imao ful te No in potem pride ta slavna Eurovizija, kjer ti zmagaš Đuli, ne, premagaš glavno favoritko Lepo Breno, ki ti je pol to zamerila, o tem bomo še govorili, ampak zakaj si takrat bil outsider? Mislim, da noben ni pričakoval, da je lahko Daniel zmaga. To je Črna Gora tako ni... Za Črno Goro, ti si za Črno Goro, ja. Nikoli Črna Gora ni imela nekoga svog predstavnika, ampak tako, bili su ponavadi iz svakog centra su išli po dvoje, ne. Zagreb imao dva... Pa kjeri so bili takrat, če se spomniš mogoče? No, Poleg Lepe Brene, Fosili, Fosili? Kovač, Lepa Brena, zdaj si me dobil, pa ne vem, resno koga pa je bil, ampak tih se spomnim. Ja, močna imena, ja. Ostale sploh ne vem, ne. Ampak, ne, ja, kot sem povedal, nisem pričakoval to, ampak sem se pripravil, koliko sem mogel, ne, koliko sem imel denarja. Ampak niti potihem nisi računal na zmago, da si rekel, za pa grem Ne, pa zmagati. niso oni pričakovali, da bo Črna Gora... Pusti oni, ti. Ne, tudi politično gledano. Aha, niso to. pričakovali, da bo ena Črna Gora, mi sploh ni var, na kateri je to komad, neka Đuli tamo. Ja. Kdo pa je taj, jaz sem popodne bil na frizuri, ko sem se na hitro sredil frizuru in pa šel sem se oblekel in sem šel pet, ne. In se spomnim, kad sem sedel tamo, su zbirali te bodove, pa ne vem, po enek, pa isto već točke. Ne? Ja. Pa sam bio u zadnjoj vrsti, u zadnjoj klupi. Ja sam malo introvertan ovako, ne volim biti u spredju. I sam bio nazaj, ne. Pa Mato Došan koji je delao aranžman za Mišu Kovača, on je sedio zraven njega. U resnici je klečao zraven njega i pričakovali su već tih točka, ampak to se nije zgodilo i kako sam ja dobivao te 12-ice, on je korak po korak išao nazaj, ne, do mene i rekao je, izmagao si, 5 van. Ja kažem, daj molim te, to mene zezaju, jesi ti normalno, toga nema ništa, to je neka zeka peka. Ja. Ja kažem, zmogao si, beži van. Tako da su me morali porinuti van na odar. I se spomnim, najenkrat su sa svih strana bili ti novinari i tako naprej. Mislim, ja sploh nisam nekaj bio tko, da bi sad, ampak Kornelije Kovač je bio na vaji kada je bila vaja. Je prišao do mene i rekao, mali, zmagao boš. On je napisao taj komad sitnije, cijeli sitnije. Pokaži mi najbitnije, već nego kaj se to odnosi. Ja. Ja u tad nisam razmišljao kaj to po meni sitnije, cijeli sitnije, ampak zdaj vem. Ampak to su oni pričakovali da bo taj komad zmagao. Še manj su pričakovali da bo en iz Črne Gore zmagao, jer medtem su se mogoče, im je bilo dost tega folka, pa su se odločili centri da pošlju tega mladog, bledolikog, ne, egzotičneg fanta. Nekog tamo Daniela, ne, i tako naprej. Moje pravo ime je Milan u resnici, ampak sam si ja dao po svom, moj deda se zvao Daniel, toga storija, to nimamo časa za to, ampak to je moje umetničko ime, seveda, ampak s časom postane moje, mislim, to je moj ponos. Poznamo te vsi kot Daniela, ne? Je tako, ja. Ampak ja se nikoli nisam sramovao svoga pravog imena, niti skrivao svoj priimek, to mnogi delaju na estradi, vemo zakaj, ni potrebe za tem. Ampak mnogi si daju svoje umetničko ime, seveda, zakaj pa ne. Mislim, kaj si me prašao sploh? Kaj je ono bilo, da se nadoveže? To, kar si povedal, ne? To glede zmage, to si zbiral, ampak za me pa zanima še to, ne? Če vprašam, ko je to potem se zgodilo, ko se je zgodila ta slavna Đuli, ne? V katerem trenutku si se pa začel zavedati, da pa to postaja orjaška zgodba? Nisem nikoli bil tako... Ne, me to zanima. Veš kaj, ne mislim, da bi bil ti prepotenten, ampak da si začutil, da pizda, jaz sem pa zdaj number one. Jaz sem pa zdaj kralj, jaz imam pa Đuli, pizda. Ja vem, ampak to je resno bila veliki hit u Evropi. Ja, kjerkoli sam prišao, jaz svirala Đuli, kjerkoli sam bio po Nemčiji, ne, zmeri je špila. Ampak to sam se, kdaj sam se začeo zavedati? Zavedao sam se, ampak ajmo tako reći, ne. Kad sam bio enkrat tu na Dunaju, sam išao nekaj u štacunu nekaj kupit, ne, pa sam nosio 2 vrečke, ne. I najenkrat čez cestu su bile zaupile neke mlade punce. Daniel, tako se nisu poznali med sebom, ampak sam se pozvao, pa se to dogaja, ne. Nekad me je ratao stampedo, doslovce stampedo. To nekaj čudni neki občutek je bio, ne. Da jaz bežim ipak, veš, ampak si predstavljaš, jaz 2 vrećice ko zadnji kmet,
Se mislim, katera zvezda ide po mestu in so dve vrećice. Vrečke, veš? Ja, razumem. Jaz grem v taj neki, kaj je to bio, Photoshop je neki, spomnim se da je bio Photoshop. I ja se skrijem, gleda me, taj tip me gleda, ne, kva pa ja delam, veš? Starejši bio, ne. Mogoče ne ve, kdo sem ja, verjetno, ne, ampak mogoče je vedel, ne vem. Naenkrat za mano vsi ti priletijo noter in to, ta štacuna so je razfukali doslovce, pride policija in su me do hotela in su mi rekli, veste kaj, vi ste zvezda, vi ne morete hodati okoli tko, ne, ja sam mislim u sebi, to su dve zvezdice, a ne. To mi sve, tad sam se začeo zavedati, mislim se, okej. Zdaj neko novo vreme. Ampak dolg časa je bilo to. Potem sam imao na Dunaju, bio je Geir Sturzflug, imali su komad Moj Miki radiš kao, neka je takša bio, Geir Sturzflug, uglavnom bio. Imali su full lepi kao neki Miki. Ja. In oni su bili ob 8, ja sam bio 19:30. I ko su prišli, oni su ni neka na mene da bi gledao, kad sam prišao tamo do Odra, bio je jedan bend iz Zagreba, Zmano, i to je ko bilo 7:30, dakle ja sam bio kot predskupina, ajmo tako reći, ne. Ampak, kad sam izišao van, to je nastao kaos, doslovce. To je bilo ne znam kako se imenuje taj trg, veliki, ogroman trg na Dunaju. To su, kako su potiskali, kako je bilo full volka, potiskali su te, naprijed su bile same punce. To je ratalo vrištanje, ne znam kaj se ne, padali su u nezavest prvi od kako su potiskali to naprej. To ti jaz govorim, pogledaj ga, vidiš ga. Potem su oni hoteli mene, potem su hoteli meni u kakšen, kako se kaže, onaj muzički sanduk. Case, onaj za boje, case. Za boje, tako. Dajte stavite njegovu za boje pa ga bomo iznesli. Pa je moj taj personal manager Arvis Galsen rekao iz Osla, ne, to je taj album koji se snimao Suzi i smijeh, u Oslu sam posneo. Ne, je rekao konkretno, ne, vidite, on je zvijezda, zdaj boste pripravili špalir pa ga boste otpeli. Ja sam tada imao Dodge Van, direktno sam došao iz Osla. Tako da je bilo full zanimljivo, ne, tko sam išao med tim policajem, bilo ih je full, ne, svi ti policaji koji su bili na tem trgu su najenkrat me i naredili špalir da ja pridem do Dodge Vana, mislim, to je, mislim, fenomenalno, mislim. Ali takvi su bili dosta. Zanimivo je to, recimo, ker Đuli, vem, da potem na Eurosong, ko si šel tam, si bil četrti, ne? Tam nisi zmagal, ne? Četrti, ampak mi je Ralf Ziegel ponujao prvo mesto, ampak se nisem ja razumel v te neke ostotke, kak to gre, mislim, v diskografiji, spomnim se ima nikakva izkustva. No, pa hočem reči, ne, da ta pesem ti je naredila potem... On je ponujao prvo mesto. Ja, ampak evropsko kariero ti je naredila ta pesem, to ni bila sama jugoslovanska karijera. Seveda, je bilo full, mislim, ja sam delao non-stop sve te neke show programe, Formula 1, ne znam, ja sam se po Evropi cijelu sam. Pa si spoznao kakve znane. Ampak je zanimljivo, Trič Trač je bio, ena emisija na austrijska, na TV show je bio, tu sam bio gost. I su me poklicali, to je bila tada Izolda i Eleonora, su bili iz mano, Barođije, su bili iz mano, pa smo šli taj Trič Trač. Dakle, to je bio neki super show koji je bio cool gledan, ne? I kad sam to odšpilao, smo odšpilali taj komad, pa mi tip da neki kao rejhnung, kao neki račun mi da, ne? Ja gledam 35.000 austrijskih šilingova, tad su bili šilingi. Ja sam mislim, pa to još, daj, što moram to plaćati, ne? O, ne, znaš, o, nešeri. Pa pridem tamo, ne, pa predam, ona meni isplaćati 35.000 šilingova. Ja mislim, wow, pa to je super. Razumem. Ti nimaš iskušnje. Razumem. A pa kažeš, zunaj plaćaj, se prideš kod gosta. Kod nas še zmeri moraš plaćati da prideš. Ampak, da mi reči, si spoznal kakve res znane glasbenike iz tujine. Seveda, bio sam sa Shaggy Stevensom, sam se spoznao. Nimaš ena priredbe od njegova? Najbolje je bilo, najboljše je bilo to, ne. Web, ta ženi nosi kečke, vem kaj hoćeš povedati, pa ti bom razložio to. Ampak najbolje je bilo u Rotterdamu, sam bio gost. In isto sam bio gost i onda je prišao do mene Goomba i Days Band. Ja sam na morju sa entuzijastima špilao Malajku. Njihove komade, Nije bio njihov hit.
I on meni pride sa autogram kartom da mu ja potpišem, ne. Se mislim, čak i malo. Pa to je ona Gumba i Dance Band, pa mi smo entuzijastima še davno, pre 80-ih špilali taj komad, bilo je veliki hit Malajka. Ne. Se mislim, resno sam zvezda, ne. Ampak nisam ja tko bio nekaj prepoten da je to nekaj mene zdaj, ok, ampak bio sam ponosan, to da. Ja. Pa kjer je še poleg Stevensa, se še spomniš koga, da si ga spoznal? Ma še dosta njih, sjećam se Nene, Nojci, Flut Bolon, ona je primila nagradu, isto to, mislim da je bio Keln, ali nekaj takega. Bio sam gost tih koji vode te programe, kao show programe, bio sam tudi njihov gost, već ih je, ampak ja to nisam beležio, ampak se nije pomembno. Ker takrat ni bilo telefonov, ne, da bi to sliko, se selfie. Ja sam imao i kameru i fotografske aparate i ona image sistem Polaroid, sve sam ja to imao, ampak nekaj nisam razmišljao o tem. Da sam bio preobremenjen s tim da sam razmišljao samo to moram posnet, ne, nisam nikoli. Ampak obstajaju svi dokazi, bez obzira su drugi slikali. Ampak Daniel, da mi koliko se je ta plošča dejansko prodala? Koliki zvodok? Ker jaz imam podatke, kaj je 800.000 ali še več? Uradno nekaj se šteje kao 700 i nekaj 690.000, mislim, nije problem. Ampak pokojni Dubravko Majnarić enkrat meni rekao tko, u zaupanju. Seveda da to pričekuješ od... Dakle, tada Jugoton je prodao se taj album 1.200.000 za Jugoslaviju, to znači da je svaki 20 imao moju plošću ili kazetu. Je kdo še več prodal? Molim? Je kdo še več prodal? Ne, to je kaj se tiče enega projekta. Ja, ampak to je najbolj prodajan projekt. Kad kažeš apsolutni rekorder u svih časov, ne govorimo ukupno. Govorimo o enom projektu. Dakle, taj projekt je prodao 1.200.000. Ampak je kdo prodal več enega? Ukupno, ja sam prodao nekih mogoče 5 milijuna u sve plošče. Ampak mislim, je to najbolj prodajana plošča vseh časov? Vseh časov najbolj prodajana, to je apsolutno. Tako imam jaz tule, zdaj. Taj koja držiš u roke. Evo, vidite, ne? To je res. Ampak ljudi nekaj ne razumiju najboljše. Znači, kažeš projekt, to znači ta plošča. Ena plošča, ja. Najbolj prodajan album. Najbolj prodajan album, ja, tako rečem. Najbolj prodajan album vseh časov, ja, to je tako. In koliko si ti zaslužil od te prodaje? Daj mi reči, verjetno velik. To je zanimljivo. Verjetno velik, ne? Ampak bom naredio jednu kratku ispričao jednu kratku zgodnicu. Čovjek je svirao saksofon, na time uzbuđuješ kratak solo koji traje moguće 5 do 7 sekundi. I on je zahtevao 400 dinara, kao ja sam profesionalac, a delao je u INI. Zvali su ga Nafta. On je odbio, ja sam ga plaćao 400 dinara, ampak kasneje, kad je plošča izašla, naslednje leto, to je ista plošča iz 2080. leta, samo je drugi cover. Tu nije bilo Julie, na temi je bila Julie, a prejšnji album nije bila ta slika. Leto kasneje smo samo izbacili Willy from Germany, jedan lep komad. To je bio veliki hit, inače, tako da sam izbrao dve pesme od Leo Sawyera, More Than I Can Say, i taj komad Willy from Germany. Bilo je tako lep komad. Mislim da se imenovao, kako se imenovao, Willy from Germany, ampak on se zvao, zaista ne moram spomniti. Mislim da mu je bilo ime Willy from Germany, ampak komad je imao neki drugi naslov. Dakle, prvi ljubavni san, full lepa pesam. Inače, Željko Pavičić je u sve tada 82. leta komade delao za mene, ampak mi se nismo spoznali nikoli. Ja i on se nismo poznavali dok nije prodao, kad je šla prodaja, začela prodaja, mu jedan prijatelj rekao, čuj, boš bogat, Petu Bogoviću, boš vidio kako ti se plošča prodaje. Pa nije mogao vjerjeti, pa je šao, pa je vidio da su u vrsti stajali i kupovali plošče, nisu mogli naštampati. Sve je stalo. Kompletno štampanje do sve druge izvajace u Jugotonu je stalo. Tad su oni imali tu tiskarnu za plošće u Jugotonu, imali su kazetarnu. Kazetarna danas je zapravo Croatia Records, to je stavbi. One pre su bile gdje se štampala plošća, i tu se spomnim da je tada Zdravko Čolić imao, su pripravljali njegovu plošće, trebalo ići na štampanje, a njegovu su ustavili, pa je šla moja. Mislim, to je najenkrat bilo, kva, še moramo čakat. Ampak tko je bilo? Če prašaš Zdravka Čolića, enkrat je rekao, kdo je naredio Zuna i Meja, najveći on tako istopa pove dan. Nema razloga da bude sujetan ili tašti to. No tega, ko si umenil, tega saksofonista, ko si umenil. Zdaj, saksofonista, hoćem povedati za njega, da je nudio sam en postotek. Ime mu je bilo Drago Jakovčević,
in Jakovljević, mislim, Jakovčević, da. Ja. I špilao je saksofon i tražio je 400 dinara. Ja sam rekao, ok, to je bilo za mene preveće, ampak sam ga plaćao. Kada je plošća izašla van, kada se prodajala, ne, zvali su ga Nafta, a kada je plošća izašla van su ga zvali 1%. Jer 1% na tom albumu je bilo 120.000 maraka. Svetovni, kad sam došao prvić po denar, su rekli, prišao ti je neki denar na Jugo banka, pa 5 po denar. Pa sam prišao tada sa svojom, tada mi je bila zaručnica, sam prišao s njom na šalter banke, pa su također me pogledali i rekli su samo malo da pogledamo, pa su pogledali, rekli su mi tog denarja nimamo, ne, lahko vas naručimo za 2 dni, ne. Ja sam rekao, ok, pa koliko je to denarja, ne. Pa su mi rekli da je to nekih 1.200.000 maraka tada. Ja sam mislim, to je isto kao ono, zmagao si pa 5 van. Ja. Danas im dobrog denara. Ja. U tih časih to bilo kao da je bilo 10 milijuna. I ta moja zaručnica je, kako se kaže? Zaručenka, ja. Zaručenka padla u nezavest. Ne? Mislim, ona je bolje gledala koliko je to denarja sposobni. Ja sam mislio da su to neko zezali s manom. A već, i su me naročili za 2 dni da pridem po denar. Ne? Se spominjem, tada nije bilo nevarno već tko. Ampak ja sam u resnici se uprašali, ali u markama to, ampak resu sam morao nositi u džaku. Mislim, tko. Mislim, nevjerojatna zgodba. Ja sam da si dobil, mislim, da si dobil denar. Ja sam od toga denarja kupio fišo, kupio sam sopuhištvo, ja sam tada bio podstanar, kako se kaže, podnajemnik. Podnajemnik, ja. Sve sam uložio, u mjesec nisam sve izrihtao. I kao bio sam fun polosa na sebe, ne, moj oče je prišao, ne, moj tata je bio doktor inače, pedijatar, specijalizirao je u Zagrebu, pedijatriju, a mama je Belgijka, ne, ona špila klavir. Ti si popov, ja? Na mamu sam ja, više imam taj anglosaksonski gen, ko moj oče nije mogao verjeti, ne, ampak već je verjeo svoga starejšega sina, ampak od njega nije bilo nič, ne, to je tko. Ko je moralo biti? Ampak ta denar, mislim, samo od te plošče si ga dobil, ali si dobil še od nastopov, kakih avtorskih stvari? Si dobil takrat denar? To so bila 80-ta, ne? Ja, seveda. Mislim, ja sam več časa išao po, kažem, Sovjetska zveza, to kad sam rekao da ta njezina prijateljica vidjela sliku, to je bilo na začetku neke mogoče pada Berlinskog zidu. In v teh časih sam imao koncert po Sovjetskoj zvezi. Tada je Ivica Šarfezi išao u penziju, tada je koncerta direkcija meni slala. Če bi ja nadaljevao, če ne bi bilo te vojne, pa Berlinskog zidu, pa vojne tle, bi bil še 100 bolj bogat. Verjetno bi bio, to je Filip Kirkorov konkretno, on je iz Bugarske, iz Sofije, ne, otišao gore, se poročio za njom, s Aljom Pugačovom. In še dan danas je ogromna zvezda u Sovjetskoj zvezi. Tko je začeo, ne? Ampak on je ostao tamo. Ampak če ne bi bilo te nesretne vojne, ja bi še danas vjerojatno bio u Sovjetskoj zvezi i služio bi denar takav da lahko kupim kako hoćem. Mislim, ne gre se za denar, gre se za popularnost. Ampak da mi reči, Daniel, to je meni na uho prišlo, pa dajmo razčistiti zdaj, no, koliko je tu res ta never ending story komad od Limala. Ja. Jaz tu slišim skozi neke govorice, neke priče, so to lovačke priče ali so resne priče, da bi ti moral v originalu za ta sloviti film Wolfganga Petersena namesto Limala odpeti ta komad. Zdaj, je to izmišljotina, je to res? Pa da mi pojasni, kako bi do tega prišlo. To pa je nora zgodba. Ni izmišljotina, nego gre se za to, da su oni večkrat poskusili da pridejo do mene in su pošiljali ne vem kako je prešlo, prej nije bilo mobitela, pa ne vem, Whatsappa, Vibera, ne znam kaj se ne. Tudi mailov ni bilo. Ja, seveda ne. Klasična pošta, pa telefon verjetno je bil, ne? To je bilo ful teško. Oni su pošiljali seveda kam drugam nego na diskografsku hišu, seveda. Ampak ja sam dobio 6 mjeseci kasneje informaciju da me Giorgio Moroder iz Majamija, jer on je napisao to, in kako je prišao do tega. Giorgio Moroder je dobar bio sa Sylvesterom Levajem. Sylvester Levaj je napisao komad Fly, Robin Fly.
I tu već ti svi ti takozvani skladatelji, tko su se dobivali tamo. Inače, Silvester Leva je Mađar, njegov brat Tibor Leva je tudi. Isto neka imali delovi su gore, živjeli su im, pa su slišali vjerojatno kako je on iz ovih prostora danas živi u Novom Sadu, mislim, Silvester Levaj. I ful je znan inače skladatelj. U Nemčiji ne vem koliko komadov svetovnih naredio, koji su bili full hiti tamo 80-ih, i on je živio tamo. Svi ta ekipa su živjeli u Miami, to je bilo in. Mislim, kako se zove, Falco je živeo tam, i tko, mnogi drugi, Arnold Schwarzenegger iz Austrije tudi živeo tam. Tako da, mnogi su šli tamo i to je bilo in. Tamo živio, se tamo gradi karijera. Ampak moram poudariti to da je Chris Waters je meni ponujao, on je inače skladatelj, bio napisao je komad za Alana Miles, Black Velvet. In tudi on mi je ponujao da grem u Teksas, da grem avionom, ja sam rekao ja avionom ne grem. Ja mi se ogadio avion u Sovjetskoj zvezi stalno, ili pada avion, ili padne krilo, ili motor, ili nekaj takoga. Mislim, uživao straha, rekao sam avionom ne grem. U resnici sam išao enkrat u Australiju sa avionom, ako sam se nauživao straha, hvala lepo. I zdaj, taj Đorđe Moroder je razgovarao s Silvesterom Levajem. Silvester je rekao, ja mam kontakte za svojim prijateljima iz Novog Sada, i bom poklicao tamo jednog mog kolegu koji je Reb Rudolf, on je violinista, inače izvanredan gitarista je bio. Skupa smo služili mornaricu u Karlu Rojcu u Puli. Tu smo se spoznali i on je poznavao Silvester Levaja. Tako da je Silvester Levaj svom bratu Tiboru Levaju, tudi koji je bio skladatelj, su rekli lako mi pridemo do njega. I oni su zadužili jednog čovjeka koji se zove Karolj Kovač. Ja sam dobio tu informaciju. Dakle, Karolj Kovač je mene poklicao in to mi je sve povedao, bio je full jezen na me, to zdaj ni pomembno, ampak je trajalo par minut da mi kako to zdaj je prišao do mene, da su večkrat klicali Jugoton, ampak kako to da mi oni nisu prenesli informacije, jer baš Đorđe Moroder je hotel da pride do mene. Tada je bilo teško do nekoga priti. Ja, razumem. Dakle, jedino varijanta pošta, da ja tebi kažem daj pokući tega i tega, ti kažeš nije problema, ampak ti mi ne preneseš poručilo. In to je trajalo na 6 mjeseci in za to vreme on se odločio, s obzirom da je Kadža Gugu Limal u tom dobu, on je bio tkunek, ja sam bio na vrhu, kako se zove, o Bože, Michael Jackson, David Bowie, Kadža Gugu, Nena, ona Nojni Lugo, to su bili svi tu nek Shakin' Stevens, tu smo na top listi ljestvici stalno bili pri vrhu. I zdaj kaj se dogaja, od tih na vrhu je izbrao Limala. Limal ima opseg od 8 tonova. Poslušaš komad, porajtaš da ženska poje drugi dio, jer on nima taj raspon. Tako da je škoda, mislim, u krajnjoj liniji, škoda je, mislim. Ampak zakaj pa ni založba tebi to povedala? So bili fauš? Zdaj, ja mislim, da je to... Pa ko si to zvedel, si šel tja, si naredil red, si šel tja, si rekel, pizdava materna, ste vi zmešani. Ne moraš nekoga napast, če... Daj si pa zvedel, da so ti to dejansko prepozno. Prepozno je bilo već že komad posnet. A pa prko si zvedel? Smeri, kad grem u takšen neki tržni centar, ali neka iz špila Never Ending Story. Mislim se, a je to nekdo dela za nalaža. Reso me tle, pri srcu me reso zaboli. Pizda materna. To je ta žlehnoba, veš. To kaže u Sloveniji isto, če bi žlehnoba gorela, Slovenija bi bila uplanjena. Ampak si predstavljaš, da bi ti takrat ta komad dobil? To je škoda, resno. Pa bi ga odpel v tem filmu, ki je bil takrat pisi. No, kak misliš, da bi kak bi šla ta karijera? V tem trenutku je bio svetovna zvezda. Jele? Ampak menadžer Boy George me je čakao 2 dana i tudi mi nisu prenesli sporočilo. To je bio drugi primjer. Dakle, Karla Kamilion, znaš, Boy George. On je isto tako došao i čekao me. Tad nije bilo druge možnosti nego da prideš pa da čakaš tipa. Meni je čovjek iz Osla čakao cijeli mjesec jer je slišao da dolazimo od Dijana Bar u Interconti. Zanimljivo je to da taj Chris Waters, oče njegov je imao Dow Chemical. On ima na drugom, na Stropju, je imao tu firmu.
američka firma je bila. I bili su instalirani tamo na drugom stropu, ne. Taj Chris Waters, koji je isto skladatelj, to za Alana Miles govorim. In taj menadžer je prišao konkretno i čakao me en mesec. Je plaćevao hotel, a Interconti ni poceni hotel. I ne vem, nekaj se zadužio tko da bi prišao u taj hotel i rekli su mu da bom prišao i ja jedan dan resno pridem u Dijanu bar i da grem na kavu. Ne. I on, hvala ti Bože da si došao. Se mislim, kdo pa si ti? Ja. Kaže, ja sam prišao iz Osla, kaže, ti ne veš koliko si popularan u Oslu, ne? U Norveškoj, u Skandinaviji na splošno. Sploh ni zavedo, nihče mi ne govori nič. A zastopiš? Ja. To je tažli hnoba. In kaže o meni, ja sam prišao tle da potpišemo pogodbu, ja nisam niti sprašavao, niti za denar, niti nič. Sam rekao, ok, gremo. Pa smo ja iz Ulda i Eleonora šli i pridemo tamo na Mumarkedet, to je jedan najveći prostor. Tu je Abba imala 25.000. Mislim, govorim resne številke, imamo sve dokaze, dokumentirano. In bom ti poslal, boš videl. In tam pridem, ampak kaj je bilo zelo lepo res. Vsi pojejo v našem jeziku. Tad je bila srpsko-hrvaščina bila tle, slovenščini še ni pojel, ampak meni je lepa ful slovenščina, se razumemo. Kot si poraди to, zelo se trudim, da govorim v slovenščini, če mi rata, če ne. Zelo solidno ti gre, ne? Solidno, ne. Ampak to, če te zmotim, kaj pa v sami Jugoslaviji? Ampak samo da povem do konca ovu zgodbu. 25.000 je bilo na Abi, koja je zelo svetovno znana skupina, tudi danes priljubljena in tako naprej, ne vem, ful popularna, ampak ja sam ih imao 42.000. To su u resnici, i kjerkoli sam prišao, me je dočakalo, obvestilo da ne morem održati koncert. Ja sam morao vlastoročno potpisovati da ja po svojem moralnom, krivičnom i materijalnom odgovorušću potpisujem da bom ja snosio sve stroške će pride do kakšnog sudišća. Kdo mi je to namešćao? Đorđe Novković. Govorio da sam ja njegov ekskluzivac, koja je bila zelo velika laž. Kasneje Ariola napisala jedno pismo o Đorđu da preneha s tim lažmi, kada je govorio okoli, kada je resno naredio ful škode same. Mislim, jedna zgodba kada je ful resnična. Ja sam imao jedan komad, bio sam naivan. In taj komad... Že naslov imaš tak, bio sam naivan, ne? Taj bio sam naivan, to je tako, nič posebnega, en komad koji zapravo u country stilu je, to se sliši. Ampak taj komad sam napisao tako, kot ostale, ja sam imao tu 4 komada, a Novković je imao, mislim, 6. Nekaj takega, ali sam ja imao 3, a on je 6. Ni pomembno. In taj komad bio sam naivan kad je izašao u copyrightu je pisao Đorđe Novković. Jer njegov kum Vojno Kundić je rekao, tko, ne? Meni se zdi ful lepo da se taj album zove, to je 82. leta bilo, da se zove Bio sam naivan, ja sam bio i mlad, pa je bilo tako čakovat da je nego ti letih, kaj drugega nego naivan. Ponemat, kad smo svi bili mladi, smo bili naivni, še smeri smo. In zdaj, ok, i to se je zgodilo. In ostalo je Bio sam naivan, u copyrightu piše Đorđe Novković, ampak bo popravio naslednjič kad pride novi CD. Kada je prišlo do te 83. leta da trebamo izbrati pesmu za drugu stranu, bila je Julie i še ena kao singlica. In su Gajzo Mampel i Dejana Vizegrund, koji su delali konkretno u Arioli, su povedali da bi oni od svih komadov koji su dobili od Đorđe, od mene, tako je bio naš dogovor, ne? Da delimo 50-50, ako nije bilo potrebno, mogu sam ja sam delati, ampak ajde, zarad bivših časov, ne, sam se mislio, ok, prejšnjih časov, kako se kaže, sam mislio, ok, da držimo taj korak prijateljstva in kolegijalnosti, pa je tako ostalo, poslu se delili. In od svih komadov, Đorđe Novković, vemo da je naredio full tih komadov za druge, za Mišu Kovača, ne vem za koga se ne, tako da ne naštevam, trajalo bi. Dakle, od svih tih komadov koje on poslao, izbrali su Bio sam naivan. I on nije mogao verjeti da su izbrali baš taj moj komad, koji je rekao kad pride naslednja plošča, bom potpisali sebe, je zgodila se
napaka, veš, bomo to ispravili. Ja. Ampak ni pričakoval, da bo oni izbrali baš taj. Diana Visengrund je napisala Come to my Adria, come to the sea, where every day is a holiday, baby, come to me. Come to my Adria, come to the sea, where every day is a holiday, baby comes to me. I on je ostao bez besede. Zakaj? Zato kad je bio užaljen. Jer to nije bila njegov komad. Dakle, predstavljao si koliko je bio jezan. Ja vam mogu se misliti da je. Zato kad je samo u začetku naredio na paku, jer je njegov kum, Vojno Kundić, ne, su oni kumovi, to je sve kumstva. Ja. Daj, ti si ipak njega otkrio kod pevca, daj, potpiši taj komad s obzirom da je lep komad. A on je izbrao, Vojno Kundić je izbrao taj naslov. Zdaj, je bilo čudno da ne pričakujemo da bo ta taština sujeta in to, ja, zdaj lahko govorim kaj čem, razumeš, ampak njega ni več med nami, ampak on to ve. Ja. Ampak Daniel, ni bil pa tudi zaplet z one šeri komadom, za randevu. Ampak tudi vsi te, Čekeliš, Miro, Rudan in te, mislim, da je vedno bil govor, da je Novković avtor te pesmi, pa je tudi Novković nekako bil pri samem začetku randevuja. Ti pa praviš, da si ti si ta komad. Daj mi ta misterij zdaj pojasni. Kaj hudiče je tu bilo zdaj? Daj bom rekel. Dakle, 83. leta. Ja. 83. leta konkretno smo se izmenili ja i Đorđe da naredimo album za Ariol. Pa komad se je snimao kod Ace Razbornika. Znano je da u teh časih su tudi bila druga studija po bivšoj Jogi, tudi dobra studija, ampak oni su imali neki dil, ajmo tako reći, s Ljubljanom. Ljubljana je kao bliže Evropi, pa imamo sve pogoje, dobar studio, dobar tehnik i tako naprej. Pa su se, ko Jugotone u časih delao s njim. Tamo uglavnom bio rokerski studio, da se razumemo. I oni su se zmenili da taj album, novi album, dakle, ja i Đorđe, dakle, izabio sam najvan i došao taj drugi album koji je trebao biti sniman za Ariol. Potem smo komade složili, ja sam imao 6, on 4. Pre na začetku je bilo 4 pa 6, on je imao 6, ja 4, a u temi je bilo obratno. Ja sam imao 60%, on 40%. Kaj po meni, ja 6 komada, on 4 komada. Komada je delao Rajko Šimunović. Pokojni Mato Došen je delao aranžmaje. Ja sam seveda došao na finale kad je trebalo posneti vokale. En komad mi je zasmetao You and Me Memory. To je pisao Rajko Šimunić i ni da se meni ni dopao, ja nisam preveć niti razumeo, nisam moj glešće nekaj najboljši bio, ne? Pa se mislim, ok, nisam razmišljao o tem besedilu, ampak moj producent Arves Igvalsen iz Osla, koji je full znan inače kot producent, mi je rekao, čuj, daj ih prosi da zamenjaju besedilu, da je besedilo full slabo, veš. I da ga treba malo zamenjati. Še nisam posneo vokal, pa to je lahko se menja nekaj, veš. I tad su se oni razjezili, ne, zakaj baš taj komad, pa taj besedilo, ok, i tako naprej. To je delo Hrvat. I kaj je već bio, ne vem, iz Zagreba je bio taj Rajko. I nisu hoteli, on nije imao nič protiv, ampak ta ekipa, recimo Darko Lukač, Đorđe Novković, su bili protiv temu da se nekaj menja, veš, zakaj idemo to končati i tako naprej. I smo se svi najdli, kako je bio problem taj komad You and Me, Memory, smo se najdli u današnje Croatia Records, nekadašnji Jugoton, to je bila tada velika firma. Cijeli radnički savjet, koliko ih je bilo tamo u časih, već kako se odlučevalo, netko si nekaj trebao doneti, onda smo se svi tamo našli, radnički savjet, čistačice i ostali, ne znam, su odlučivali o tvoju, kako se kaže, sudbina. Usoda. Usodi, o tvojoj usodi, ne. I zdaj ja i Arve na jednoj strani, ne, a svi drugi na drugoj strani, njih 20-ak, ne. I zdaj me prepričuje, ne, ni to tko, već mora tko, kapa ti hoćeš, ne, tko naprej, pa kaže, je to takav problem, promenite to besedilo. Ja sam upoštevao na svete čovjeka koji je živi u Norveškoj, govori tečno engleski,
razume se u to in tako naprej. Ja sem njemu verjel, seveda, a veš. In, kako se kaže, trmast. Ja, Da su trmast. oni bili trmasti, pa sam ratao ja bi trmast. Mislim se, ok, vi nećete popustiti, pa ne bom ni ja. I tako smo se, nismo se skregali, ampak smo odločili da ok, naj vsak gre na svoju stranu in konc. I tako je bilo. Potem je Đorđe to popodne poklicao i rekao je, ok, če si ti to tako hočeš, naj bo, samo molim te, prosim te, splačaj te stroške iz studija Tivoli. Koliko je to denarja? Nekih 10.000 mark je bilo. Ja sam mu odnio denar, u Esplanadi sam se našao sa Gami Bujkom, basista jedan iz Meteora. Tu smo se najdli, ja sam u prisustvu tega Gami Bujka, to imam priznanicu tudi iz tog dela, kad sam mu dao denar, on je mene potpisao to, Đorđe. In to je bilo to. Ja lahko grem v Ljubljano i vzamem master, koji je na 24 kanalov. Jel? Tad su se snimali na oni velikih Ampex. Tada je na takva, recimo, na takav tape vrpca je stala do 500, znala je koštati do 500 maraka. I ja pridem do njega da mi to preda master, dakle goli master na tejpu, jel? Mislim, koji nije iz miksa. Ja. Pa ga ja mu dogočao, ok, zdaj pa je moj. Ja pridem do Ace, on meni kaže, pa tega već nije. Ja sam to pobrisao. Meni su poklicali iz Jugotona, rekli su da to zbrišem, da lahko zbrišem. I mi nekak čudno, kako je bio taj Arvez malo. Ja sploh ne spomnim se tih časov, ampak tih detajlov, kaj sem potem delal, da sem se kregal, da sem me klicao, sploh ne vem, ni pomembno. Kaže meni, spomnim se tega, da mi je Arve rekao, pusto, gremo u Oslo. Tako je prišlo do tega suze i smijeh. Naslednje leto, 84. let. Dakle, ja sam cijelo vreme bio u Oslu. Ja sploh ne vem kaj se dogaja tle. Ko kaj piše, ko kaj govori in tako naprej. Naslednje leto 84. leta pridem direktno iz Osla u Skopje. Ovo je sad ekskluzivna štorija, da se zato neće še nikoli povedati tako natančno do konca. In doletimo, ja i Arve, se spomnim da je Arve 100 litara rakije, norveške rakije, donio u Skoplje. Tad je bi išao sa mnom, što sam dobio jednog personalnog menadžera koji se zove Danilo Pantović. In bili su tamo neke punce i on meni kaže, čuj, mogu ja tvoju sobu, ja sam imao apartman. Ja sploh nisam poslušao komade koji su bili 84. leta, ja sam imao komad My Marie. I need you so I gotta know my Maria. To se nalazi gore. In kaj se zgodi, ne? Pridem ja tu u noć, sploh nismo ni poslušali te komade, on je tako je najdao neku žensku, nije pomembno, i kaže o meni, lahko ti meni daš svoj apartman? Ja kaže, ne problem. Kojiš? I on gre u moj apartman. Zjutri ga pa ni, kje pa je? Sploh ne vem kje je. Ok, grem ja sa Arveom, on je producent, sve piše njegovo ime, grem s njim na vajo i poslušam komade. Pa to je moj komad. Pa to je moj komad. Pa to i taj je moj komad. I to je iz 83. leta koji sam posneo kod Ace razbornika u Tivoli. In to je bil kaj, one Šeri? One Šeri, Mary Ann i Lucille. 3 moje komade. Ja. Ne jedan. Ja. 3. Pa to je pel Božidar Wolf and Wolf. Tako, pa nisam ja ne poznam skupinu, Ja. mislim, sve okej, mislim, ja nič protiv, mislim, on lepo poje, to nije nič takega. Ampak, kaže meni Arve, what the fuck is this? Ja. They stole master from the last year. Ja. Kaže, yes, I know, I see. Okay. In what now? Ampak, a najveća zgodba je ta, kad su tega Danila Pantovića pospremili u Beograd i bacili su ga, da kad tako kažem, kako se kaže, u Čenefu, ali u zapor, tamo gdje je pul umazanije, mislim, znaš kaj mislim, ne? Ja. Cijelu noć je oni su mislili da su mene otpeljali. Ti shvaćaš koliko to daleko šlo? Pizda. Oni su mene, dakle, htjeli strpati u, kako se kaže, no? Pa kaj misliš, u umobolnico? No. Gre tamo, kje je serije špizda.
Kam? Kam misliš? Zdaj pa ne vem, kam misliš. Ne vem, kako ne veš. No, dobro, ni pomembno. Ja. Uglavnom, bacili povej, so ga kam? v Čenefu. To znači tamo, kjer se serije pizda. Pa kje, kaj? Zapor, neka soba, ki je bilo vse umazano, v dreku malo. Samo umazano. Oni su mislili da su mene tamo fukali. Ja. Ne vem, kako se imenuje to. Ampak da te vprašam, no, ampak si... Zdaj pazi. Ja. Zdaj pazi. Dakle, na meni mi je bio taj da me spriječe da nastupam. Zato su me pobrali, mislili su da u toj sobi tog apartmana da sam ja, a oni su pobrali njega kad mi je bio podoban. Zastopeš? Dakle, to ti je odgovor. In zdaj, kad če ja kažem za one šeri da je to moj komad, potem svi tko? Ne? Kaj pa taj pribija? Ampak poslušaj zgodbu naprej. Nisam dokončao. Okay. Kako to se vem? Sad ću ti reći. Katera zgodba gre za taj album, kateri nisam posneo? Ja. Đorđe Noković, Darko Lukač, Rajko Šimonović, Mato Došan su dobivali 2 miliona maraka, to ja nisam vedao, to sam kasnije spoznao, 2 miliona maraka i to mi nihče ne pove drugi nego Darko Lukač koji je bio dobar prijatelj sa Đorđem Nokovićem. Dakle, oni bi dobili 2 miliona maraka, to isto kao fudbalera prodaš nekoj firmi, a on je zadovoljan tko onda ima pogodbu s tim klubom. Veš, meni su nudili ekskluzivitet na 3 leta, jel? A oni bi dobili 2 miliona maraka, dakle svi po 500.000 maraka. Že su kupili kuće u Rovinju. Kaj to po meni? Pridobio sam tega Darka Lukača, sam ga poklicao na snimanje svoga albuma, prvog na engleskom. Poklicao sam ga u Oslo, plaćao puse, pa sam putem stroške nosio jedan kofer. Svaki 5 minuta je bežao iz sobe. Pa sam mu rekao, daj, za kaj bežeš? Vemo da kličeš Đorđa. Mislim, daj, pridi nazaj. Ne? Pa je najenkrat sam mu povedao jednu zgodbu, kada ga je ful ga je razjezilo to, nekaj na privatnom, tako naprej, pa se ful bio jezen zaradi tega, pa je poklicao Đorđe i nekaj mu je povedao po telefonu, nekaj zelo slabega, ni pomembno, in je rekao, zdaj bom ti povedao u resnici za kaj se je šlo. A poslao je meni Đorđe njega kao špijun. Da špionira kako sam ja, s kim to delam, u katerem studiju delam i tako naprej. Dakle, na vsak način mi je hotel uničiti koncerte i tako naprej. Dakle, ego, samo ego, ta taština, kako se to kaže, ne. Ampak lahko jaz zdaj govorim, neko će reći, pa njega već ni, pa ti lahko govoriš. To ni res, jer sam ja zmeri se pogovarjal z njim večkrat. Ampak, to sem tako to vprašati, no? Lej, očitno si bil res orjaška zvezda takrat, ne? In očitno konkurenca prehuda, ali kaj, da so te hoteli zjebati, če rečemo po domače. Ne? Pa im je ratalo dosta tega, veš, zato ker se te zgodbe o meni se širijo od tih časov. Ja. Zato ker on svakakve gluposti govori, veš, koji ne drži vodu. Ne? Pa ti si se kdaj pomenil kdaj z njim o tem? Z Đorđetom, sem sedla, kdaj pa pomenila, zakaj? Nismo se ni bilo potrebe da se usedemo, tu se nema kaj zapovedati. Dovoljno je rekao Savči Čobi. Ja. Ne, sam ja njemu prišao enkrat doma, pa sam mu povedal to, kaj sam imao zapovedati. Ampak gre se za to, da je to ljubosumje. Prvo zarad bio sam naivan, kateri je bio moj komad. Ja. To ga je razjezilo, ne? Mada sam ja postojao njegov komad Lola, na engleskom isto, ne, ni pomembno, ne? Ampak užaljen je bio, a zastopeš, to ti moraš poraditi. Dakle, Jane nosi kečke je napisao on. Svi su mislili da je Julie plagijat, a u resnici se je šlo za Jane nosi keče koja ti s tim, evo, Shakin' Stevens, ista melodija, ne? Jane nosi kečke, Jane ljubi dečke starije od nas, Julie za love truly, sorry. Tudi mene danas kradejo, mene The Weeknd, kanadska skupina, lahko kažem, da su me tako, bili su fascinirani tom melodijom. Moja kćer je predvajala nekom producentu, on je čuo taj komad, znam da ti si taj iz 390 leta, in danas bomo na sudišću sa The Weeknd. To mogoče je. Pizda. To vem, da ne, to sta The Weeknd zgodbo, to se spomnim. Imamo recimo zgodbu sa Željkom Joksovićem, koji mi je posudio, ajmo tako reći, cijeli refren, i djevojka sa polja zelenih, to je iz jednog mog komada, što sam ti srećo kriv. Pa imamo tudi
No Name iz Črne Gore koji su bili 7. u Ukrajini sa jednim mojim komadom iz 2003 Boja moga neba. Pa zakaj imaš te probleme? Pa nemam ja te probleme, Ja, mislim- probleme imaju drugi kad nemaju ideja, ja nemam tih ampak problema. mislim, je to več, Glej. ampak si sam ti to, da imaš te težave? Ne, jaz sem, ali so drugi tudi, te znani, ta veliki so imeli tudi take probleme kot ti, ali so se sam na tebe take slabe stvari nalepile? Nije No? to nič slabega, če te Ja. nekdo plagira, to nije nič slabega. To Ja, ne pomeni sam da pravim nekaj- ampak to mislim pomeni te grde stvari, to ki so pomeni se ti da zgodile. Ne, ljudi su užaljeni kad im kažem resnicu, to je nevjerojatno. Ja. Če ti poveš resnicu, on te gleda čudno, misli se da ti bluziš nekaj. Ampak to ni, zakaj sam to povedao? I za The Weeknd, i za Joksimovića, Ja. i za No Name, še bi ih naštevo. Ja, Dakle, zakaj je to čudno? To je čudno zato kad oni imaju tu zgodbu od Đorđa Naukovića u glavi. še kar. To je on toliko škode naredio meni, da je to nepredstavljivo. Ne samo da je naredio meni škodu, tudi je naredio sebi škodu. Ampak tudi našoj Jugoslaviji u tih časih je naredio škodu. Smo pokazali, ne ja, oni su pokazali kakvi su, ajmo tako reći, nepripravljeni za uspeh. Kaj pa Već kad je nekdo uspešan pa si uz njega. ja. Već ne delaš kontra njega. Razumem. Nego mu pomagaš da gre naprej. kaj pa Đorđetov sin, Boris, se poznaš z njim? Poznam se, čim sam dobar. Pa si se menil kdaj o tem z njim? Kaj bi s njim govorio, on še... Ja, ga zanima to. Njega je zanimala košarka konkretno, on nije ni mislio da bo bio... Pa ve za te stvari, ko jih zdaj ti meni razlagaš? Pa recimo? verjetno ve, moja mama povedala. Pa kaj pravi? Ne, Te pokliče, nismo se- Daniel, Ma, hej. mi smo nedavno bili u Budi na koncertu. Ja. Ja, smo Sam delili se ne menta, svojim- se ne meni, Šta je ga ne što- obremenjuješ ga s tem. Zakaj bi ga obremenjivao s tim? To je brez veze. Mislim, Razumem. da bi sad se govorio o teme z njim i tako naprej. Mislim, da bi Ja. on je njegov oče, veš, ja iz poštovanja do njega ne mora se spustiti u tu zgodbu. Nekad, veš kaj, Daniel, Kaj dakle, bi- koliko te Ampak ja. je resnica ta, da su svi drugi užaljeni. Evo recimo, taj nečak, da ne kažem od koga je rekao, on nikoli nije napisao niti jednoga komada. Vem da je otišao u Zagreb i kupio Đorđe za 1700 maraka. Pa nije to zgodba preveličena će zlase, nego je to resnica. Ja. Dakle, resnica boli. Zakaj bi ga bolela, če nema s komadom nič? Ampak, Daniel, kaj hočem Zakaj se reči? skriva? Ne more se hititi tuđim perijem. Ne, bomo šla naprej polo te teme, da ne bomo predolga, da ne bo čas povozil. Vse je v redu, ti lahko zrežeš to. Ne bom nič zrezal, ker je fajn. Časa imamo neomejeno. Ja, ampak veš, to je samo del zgodbe. Ampak ne hočem to reči, ne, zakaj hočem ti, poslušaj, kaj ti hočem reči. Ne. Jezi me to, ne, lej, ker ta Julie, ono drugo, tretje, četrto, pa ta Neverending Story, pa to, ne. Razmišljam, kaj vse bi ti takrat še lahko v 80-ih naredil, ne, pa nisi zaradi nekih barabinskih zgodb, ono drugo, pa mene to jezi, kaj šele tebe, razumeš, ne? In jaz bi to hotel razčistiti, ne? Bi rekel, pa pizdava materna, poslušajte vi mene zdaj, v 80-ih letih bi jaz bil Neverending Story, bi bil to, bi bil ono, bi bil Nešeri, pa vi veste, kaj ste pizda vi takrat meni naredili, pa kdo bo zdaj to plačal, pizda, ne? To nič ne pomaga. To, veš, ta bom rekel, lahko ti tem razlagaš, ampak Veš veš, kaj? pizda, to me jezi, Recimo, ne? ja nikoli nisam brao to kaj piše. Ja, ampak ja. mogoče leta nazaj sam nekaj prebrao. Pa sploh nisam verjel, da je to mogoče. Ja, vidiš. Da to ljudje govorijo. Pa si kdaj ti to javno, si razlagal to Kaj uradno? imaš o teme razlagati, to je brez veze. Ja. Če hočeš, to moraš imati časa za to, nekdo, ko bi se zanimao za takvu Ja. zgodbu, to je resnična zgodba. Pizda, Dakle, ja. to nije nekaj, Razumem. da bi ja sada izmišljivao se neke cijelo zgodbu. Mislim, to je brez veze. Kaj bi ja imao od tega? Ja, nič, bez Mislim, veze. to je samo zgubljenje energije. Ampak pozitivno u temu je, kaj je zelo pomembno, Ja. si se čuvao svoje živce, veš. No. Če je toliko umazanije, nepovedano i bačeno toliko umazanije na moje ime. Žalosno je to, če ti poskusiš govoriti o temu. Ne? Če kažeš recimo, to je moj komad, pa te čudno gledaju, misli se, kaj pa taj laže. Veš, nimam ja kaj lagat. Če poslušaš O Nešeri, bye bye Šeri, to je čisti jodler. To imamo i na Đuli. Tu sam prepoznatljiv u svim melodijama. Imao sam Josephine, Marianne, Angela, da ne znaš šta je mali milion pjesama koje imaju ženska imena. Dakle, to je moj specifikum. Ja. Oni koji to ne razumije, to je njegov problem. Dakle, sama melodioznost Ja. i sama ta struktura, melodijska linija ukazuje na jednostavnost mojih pjesama, koje brzo pleni u pozornost. Jel? Zdaj pa, Daniel, ko te bom še par stvari vprašal,
probi bolj na kratko odgovoriti, da ne morem na kratko. da bomo obdelali več stvari, veš. Kako to da Mislim, jaz imam čas, ne. Ampak glej, Jaz imam čas, ni ne, problem. ta Daniel Plošča, mislim, da prej smo se menili od zunaj, si govoril, da je tukaj bobne igral Jasmin Stavros, ne? Samo na enem komadu. Ja, in to da je je- ukradenom terminu. No, in da je v bistvu ful denarja zaslužil, samo zato, ker je tukaj malo igral. Gre se za to, da tada sam ja bio skregan sa Đorđem. Mhm. Mislim skregan, nismo se mi skregali tako, nego smo se tako ločili. Ja, In bila je varijanta me pokliče Slobodan Bučevac iz televizije Titura, tada je bio još, mislim da je bio tada Titura, ili je? Je. ne vem, to imaš ti si od tistih časov. ne? Ja, tada je Ok. bio še Titura, Ok. 18 leta. Me pokliče, kaže, maš kakšan komad? Što kažem, nemam. Ja se sploh nisam mislio ukvarati nekaj s komponovanjem, to me nije zanimalo. Ja imam glazbenu akademiju, končanu klasičnu gitaru, mislim, meni to bil dovolj, ne, to je to. Ampak kaj sploh rabim še? Zdaj sam, ko imaš kakšen komad, nemam, pa daj naredi kakšan, se prijavi na konkurs. Tako je bilo. Ja sam mislio, ok, imam 2 komada, jedan na Kunisej, nisam imao neke druge, ne. I bio je mali Casio. Ja, ono, kak je bio mali part, znaš, pa neki ritam je bio, pa rekord, veš, pa memo. Pa sam mislim, ništa posebno, i to rekord, ne, ponovno ponovi, ok. Čez noć kažem ja, Mario, čovjek, daj ovu ne kuni se, ne kuni mi se ti, ako stvarno voliš meni, je važno. Mislim, lijepa melodija, lijepe harmonije, sve ok, sve super. Ampak nekaj nik ko treba, veš. Izjutri se dobimo na kavi u Zagrebu i kaže on meni, veš kaj, ja kažem, samo malo ti je nekaj povem, on kaže, kaj? Ja kažem, meni se čini da bi ona na Casiju bila bolja. Nismo imali besedilo ni za jednu ni za drugu, ne. I on kaže, tudi ja sam mislio isto. Pa kažem, ok, ja mu grem. On je čez noć naredio besedilo. Ostalo je samo Đuli. Zakaj Đuli? Bila je jedna punca z mora, to je druga zgodba, zvala se Angela, ali teško je bilo pjevati Angela, pa je zapravo zbog jednostavnosti melodije je bilo lažje otpjevati na I ili na U, na A već malo problem. Ne? Sprav, da je resnična oseba, ta Đulija, resnična oseba. Resnična je Đulija je bila Angela, u stvari, ali bilo je problem otpjevati taj jodler, jer lažje ide na U. Ja. Lažje na U. I smo se odločili, ok, nek bude Đuli. A u to vrijeme Shanky Stevens imao hit Đuli. Samo je pod sličnost u tom imenu, nič drugega. Ne? In on napiše besedilo, kad sam poradil eno let nazaj, sam se mislio, kaj je čarobno u besedilu te Đuli? Mislim, pa nema berime nikjer. To je jedna zgodba koja teče. Ko bolj iskrena, ajmo tako reći. Jel? Tudi ta Angela se zgodila kada je bilo morje. Ne? Mislim, tko na morju sam ne spoznao. Njeni starši su bili oduševljeni sa mnom. Ne pijem, ne pušim, ne grem na plažu, samo špilam gitaru, samo vadim, niti na more, niti... Sam bio bel tko kod ta stena. Ko Sneguljčica. Zmeri, jes. Moja mama je Belgijka, kaj pričakuješ. In tako se je začela zgodba sa tom No in Đuli. kak je pol Stavros tu uletel? Ja sam uletio u jednom terminu kad već včasih je bilo tako da si morao postaviti bubanj, samo si rabio na 5-6 ur da postaviš bubanj. Pa potem, ne vem, bas. Oni su cijel teden snimali komad posadi Cvet za njih Mari. Tako je bilo, ne? I ja sam uletio u jednoj lukni, zapravo pauze. Mato to še je čez noć, ne zarad mene, nego zarad Marija. Mario je radio na radiju, naredio aranžman, ga je Mario prosio. Pretpostavljam da je to tako bilo. In sam ja uletio u tom terminu, aranžman je bio pripravljen, ja sam dobio posnetak i s tim posnetkom sam se srećao sa Novkovićem. On je bio full pazljiv do svojih tih sa kime je delao, znao je otići po kavu, po rogličke, znaš tko. Bio je full, kako bih rekao, pazljiv do svojih kolegova sa katerima je delao, ne? Nosio im je kavu i tako naprej. I smo se srećali na stopnicah i je rekao, dobro ti je ova pjesma. Ne znam zakaj je to rekao, ampak tako je bilo. Kad sam zmagao
kad sam zmagao konkretno u Novom Sadu, je mi poslao telegram, tada smo bili skregani. Tada smo se zbir pobotali. Poslao mi je telegram da ima kontakte za Evropu, tako naprej, tako se je začela štorija. No in ta Stavros je... A Stavros je špilal. S par sekundami On nije bobna... niti vedel, mi smo špilali prej. Ja i Stavros smo špilali u skupini Morja. A ste se poznala, ker on je bil vrhunski bobnar, Poznali ne? smo se, ampak on nije vedel kaj svira. Mislim, on nije vedel. Ampak kad je slišao, ne, za kaj se gre i da je komad Đuli zmagao, potem se on sa cijelom tom svom grupom pritožio tada na Jugoton in dobio je svoj ostotak. Ja. To je to. Zdaj mi pa povej, če preskočiva... On sam kaže da je največ denarja za s tem, da tukaj par bobno igral. Zdaj pa, če preskočiva na to zelo glasno zgodbo z Lepo Breno, ta komad Jugoslovenka, veliki hit, kjer si ti sodeloval, in tam te naj bi namerno pustili nekje na neki gori, ali kaj? Daj mi to povej. Jaz sem resno mislio da tu nekaj ne štima, ne? Ja. Nisam pričakovao to, ampak samo mi te spustimo tlu, pa ti se vrnemo nazaj, ti samo nešto maši, pa gremo nazaj. Medtem ko ste spot snemali. Misliš se, to bo 15 minut, pa konč. Ne, ampak so me spustili, pa i ni bilo 3 ure. Pa za nalaž so to naredili. Potem sam se mislio, dok sam čakao po tim kamenom, imao sam oblak parfema oko mene. Ja. Bio, ne? In tako naprej. In kaj se zgodi? Se mislim, no sad sam ga fino najebo. Ne. Helikoptera ni, ja sam med vukovi in medvedi. Pa kje je to bilo? Kje regine? Durmitor. Durmitor, aha. Durmitor, to je planina, tu nema žive duše. Tisti, ki ta video spot ne poznate, dajte si ga zarolati. Žive duše. Ja sam se razmišljao, ok, tu me je neko sigurno za nalaž naredio. Prvo sam se razmišljao da im se nije kaj zgodilo s helikopterom, ne. Ampak skrbelo me je padala noć, veš. Mislim, kaj pa zdaj? Ne moraš se nikamo premaknuti, to je divina. Ja. In nič, naenkrat se pojavio taj helikopter, su me pobrali. Ja sam seveda mahao, mislio da je neki drugi helikopter. Poslije su mi rekli kad sam ušao, super, si ovo odglumio. Mislim, halo, pa kje pa ste vi 3 ure? Pa već zmankalo nam je goriva, pa lagali su, šli su na kosilo. Potem sam izvedio za to, pa je rekla Brena kao u jednom trenutku da je moramo po njega jebote, ne. Uviš, u pamotaku se nije ništa godilo. Ne, za nalaž sam ispustili. Ampak ona je bila jezna, ker si jo premagal. Taj koji je vozio helikopter, ko iz te padine, da dođemo dole do Podgorice, tada Šetitograda, me je vozio s Durmitora dole sve tko. Ja kažem, halo, nemoj to delati. A mali je helikopter bio kao kinder jajce. Ja. Tko on zraven mene sjedio? Tko je bila mala kabina? Ništa takvega. Mislim se, taj nije normalan. Mislim kako to vozi. Resno je on dobro vozio helikopter. Ja. Kad je bio tko derutan, star, se mislim, kako se upada tko vozi. Ja sam se nauživao straha u tom helikopteru. Brena je bila res na tebe jezna, ti je zamerila, kaj je zmago? Potem smo došli, potem sam enkrat bio gost na Pinku. Ja, sta razčisla to? Ne, ona je samo naenkrat, nisam ja otpirao te teme. Ona je sama rekla na Pinku da nekaj nosi na duši, to se pospomenuti, ko se spomni, bilo je full folka u tem studiju. Nisam bio jedini gost, bilo nas jedno 6-7 moguće, ne. Većinom žene su bile notar. I ona kaže, nekaj nosi na duši, moram resno povedati pred Bogom, moram nekaj povedati. Ne vem kako je rekla, u tem kontekstu nešto da se mora meni opravičiti, da je bila full ljubosumna na mene i da mi se morala nekako maščevati. I su te tam pustili na Durmitorju? Pustili smo te na Durmitor za 3 ure i tako naprej. Ok, ja sam tada rekao, ja sam sumio u to, ok, hvala kad si zdaj to povedala. Pa je naslednjič prišao u Ljubljanu kod Lado Bizovičara, kako se imenujete, ali drugi kaj s njim delao isto show znan... Zdran Bizovičarja? Ja, Zrnec, Juri Zrnec, tako, njih 2 su bili, ne. In bila je Lepa Brena gost i onda je tudi tako nekaj rekla. Ampak takrat se ni tako, nego tako režala se, veste kaj sam naredila Danielu, spustila sam ga gore na Durmitor, Pa ne vem, kdo od njih 2 je rekao, ne, pa veš, Daniel živi tle, ne, u Sloveniji, ne, ona, res. Tako da je bilo zanimivo. No in Daniel, če zdaj še preskočimo nekaj, kar mi je zanimivo, še en projekt tvoj, tale Nives Celsius, ne, to
To se spomnim, jaz takrat vem, da si ti si nad njo bdel, si naredil 15 zgodbo, let ne? imela, ja. Ampak, Mama me je njezina prosila. no, ampak ta Nives Celzijus takrat se jaz spomnim, ko je ona prišla na sceno, to je bila seks bomba, to je takrat, je bil en manko teh seks bomb, ne? In ona je takrat zasenčila od Severine do vsega čez noč. Nives Celzijus, pa te škandali, da je seksala s celim nogometnim moštvom, pa gor drugi. Ampak da mi razloži malo ta projekt, no, kako si ti z njo to malo, par stavkov. No, njena mama me je prosila Ja. to, da je skrbela, ona je bila tada s enim uskontorom koji je tako konzumirao opijate, pa to, barem po njezinih beseda, to ne vem, da je skrbi za njo, da li bi ja nekaj za nju naredio, ne. Su rekao da ja, mislim, ono je iz 15 let izgleda kao prava žena, da se razumemo, ne. I sam rekao, ok, bom s njom pogovarao, pa bom vidio. Ja sam se s njom malo pogovario i sam full poratio da je full inteligentna i da je talentirana u resnici, lepo izgleda, ok, mislim, govorim o tome kako bi ona izgledala na sceni, ja to razumem, govorim, ne mislim kao neki u mojim očima da je seks simbol i to ne, nego da je res ima talenta, ne. Ona je sama pisala besedilo za te komade, ja sam naredio melodije i aranžmaje i ona je bila full, tako, se mislio, ok, full je talentirana, res, vidiš, to je prvi album bio. I tako lepo smo delali, ja mislim, mjesec, dva, i to je izašlo po Tutiko. Potem smo posnijeli taj materijal i to je bilo to. Potem je preuzeo Tutić, za Tutićem ne vem kaj. Kasneje ni... Zdaj nikjer več ni, ne? Je, ampak Jebo me je, posnela je tak. hit jedan. Kjer, Jebo me je, kako zapoznanje. Koliko jebo me kaj? Tako se Jebao zove, me je. Ne, jebo me je. Jebo me je. To je jedno slovo. Ful zanimljivo, ne. Aha. Ampak resno je, mislim, talentirana, resno, tako da imate dva otroka, ne, prošla se s enim sportašem, zdaj je s nekim nogometašem, mislim, da se ločila. Ampak resno je pridna punca, moram reći da to kaj govorijo, ne, da je takva pa drugačna, pa tako naprej. Veš, kot za mene kad govorijo, ne, Ja. pol moraš vršiti u vodu, veš, tako da je to. Pa še ena, vem, da je bila Minea, ne? Z njo si tudi. Ja, tudi Minea je bila full mlada, to mi je dopeljao. Sprav, ti si začel dejansko kariero teh to je punc. 90-ih. Ja. 90-ih sam delao tu karijeru za, mislim, ko se je začelo, ne. Sam razmišljao, Šuput mi je rekao, Boris Šuput, Borivoj Šuput, svejedno, on je bio zastavnik u JNA, ampak to menadžerstvo mu je nekako, kasnije mu je šlo na začetku, je malo imao nekih problema, ampak dobro, postavio se na noge hitro i bio je konkurent svim drugim menadžerima u regionu, mislim tako, ga nisu marali baš preveć, zato kaj je bio već sposoban, ne? Imao je tko zagnan je bio, kako bih rekao. Agresivno je malo išao u to sve skupa, ampak dobro, nije problem. Je prišao do mene i rekao, čuj, imam tu neku malu, baš ti kakvu pjesmu, nemam ništa, ali da vidim prvo za kaj se gre. I onda me nju ponominio, mislim, kako se ono za Renato Končić. Slično, ja sam vidio lepa punca, mlada, otrok u biti, ne. Kaj narediti za takšnu mladu puncu, mislim, ampak je kazala da želi karijeru, on joj je obljubljao, to jest, vjerojatno su potpisali kakšnu pogodbu, ali ja rabim hit za njo. Sam rekao, ok, ni problema. Mislim, sve ovo sam naredio Good Boy, to je bilo to, nič posebnega, ne. U teh časih sam ja full delao za druge. Mislim, to mi jedino preostalo, ne, bila je vojna, ja sam morao nekaj delat, pogosto pod pseudonimom, ne, da bi mi ratalo i tada sam bio pod pseudonimom. U teh časih sam naredio taj komad, leto kasneje je nekje izlašlo van da je autor tega komada Danijel Popović. Najenkrat cijela hrvatska estrada, manje više, na jednom festivalu sam imao 7 pjesama, svi su išli k meni da im pišem pjesme i tko se je začelo, mislim, tko da sam ja se okrenuo tom producentstvu, ne pisanju pjesama za druge. I to mi je dosta dobro šlo, ampak svi su pričakovali da budu dobili Good Boy.
veš, ampak ne gre, ne, vse ne gre. Ne? Ja sam recimo jedan od prvih koji je napisao pjesmu Marihuana, koja je recimo Neves Celsius, mislim to je full. Nakon toga su svi nešto se počeli igrati s tom besedom. S tim se ne hvalite. Ne, marihuana su masu tih pjesama hrvaških je bilo po tema, ampak to je prvi krenuo s tim, krenuo sam ja. Ampak Daniel, zdaj mi pa povej to, ne? Pa nisam nikoli konzumirao marihuanu. Kaj je pa tebe prijelo pri milem Bogu, da si pa ti šel v ta naš reality show Kmetija? Ja, to sam išao sa zadovoljstvom. Ja, si imel fajn tam noter. Zakaj si sploh šel tja noter? Prvo kad sam prišao 2003 sam tako je hotel posneti komad u slovenščini zaradi enega razloga da iskažem spoštovanje do Slovencev, do kulture, do glazbe, jer sam full bio i prej sam znao da full ima talentiranih glazbenika u Sloveniji, ampak tokrat sam ugotovio da moram na neki način iskazati spoštovanje Slovencev in spoštovanje do njihove kulture in da kažem da mi je stalo da se čim prej naučim govoriti o slovenščini. Meni je slovenščina fenomenalno lepo. Se ti gre dober? Trudim se, če nekaj, včasih mi gre bolj, včasih... No, ampak zakaj si prav Kmetijo šel? Kaj te je prijelo? Da se naučim slovenščino. V tem šovu? To mi je bila osnovna ideja. Mislim, ideja tako, da spoznam tako, kakšne su navade. Ja, in si šel v tega hudiča. V tega hudiča sam ful šel za nalaž, da tu se najbolje ugotovi kakšni su ljudje Slovenci. To sam ugotovio da su kot drugije, nič posebnega, ampak tudi da obstaja žlehnjoba, ljubosumje in tako naprej. Ampak tudi ostaja človek beseda. Če daš besedu, pa ugotoviš, da nisu svi tako pošteni, ampak najdeš si sebi slične. Med njimi je bio seveda Goran Breščanski, Artur Štern, Maja Prašnikar, kateri se nisu izkazali, tako nisu držali besede. Veš, da sem jaz bil povabljen v tisto Kmetijo, pa sem jo zavrnil. Zakaj pa nisi išel? Zavrnil sem jo. Ne vem, ne spomnim se. Bila napaka. Ne spomnim se, zakaj sem takrat rekel ne. Ja, mislim, ampak to je ful lepa Kmetija. Prvi teden sem zaradi prijateljice od moje žene, je takoj mene postavila za glavu družine. In to je moja prva, kako bih rekao, moj nasvet je bio, ne, sa glava družine, veš. Če ti se usedeš za taj stol, tako je misliš da si kapo di banda, veš. Ja sam rekao, gledajte, delajte kaj hoćete. Če hoćete delati dobro, če noćete, vaš problem. Potem je Artur Štern rekao, črnogorski teden. Ampak Daniel, se spomniš v zadnji epizodi te Kmetije, pa ko je bilo že konec? Ampak to je bila edina prava Kmetija, moram reči. Ta prva, ja. Katero pesem si tam zapel, se spomniš na koncu Kmetije? Ja, kao da ne postojim, pa je bila co sam posnijao po Johnny Walkeru, sam posnijao en komad, to smo svi peli skupaj. Mislim, ful lepo bil. No, pa gledaj, ta kao, da ne postojim, ne? To veš, da je tvoj najljubši komad vseh časov, moj, in eden najlepših komadov na hrvaški sceni, po mojem mnenju. Veš, jaz sem ljubitelj teh balad, Grašo, Dragojević, Džiboni, to jaz obožujem, kadar so balade. In tvoj komad, zakaj ni postal večji hit? Žlehnjoba. Zakaj? To je, pa pazi, kako ti poješ v tem komadu. Tako, ja. To niso heci. To niso heci. Seveda niso heci. To niso heci, ne? Ampak to je nažalost je to ta žlehnjoba. Ja ponavadi, mene je enkrat prijatelj rekao, nemoj pjevati, nećeš ono pjevati. Ja kažem, zakaj pa ne? Ne, to ne. Ampak sam je pev. Ja. Pa njegova žena je rekla, tad nije mu bila žena, ampak je rekla, Daniel, kakšno, on je bio rdeči u licu. Mislim, ja ne moram verjeti zakaj je to tako. Mislim, ne mislim da, ja sam včasih, zdaj sam zgubio te višine, seveda, malo kad imam preveč, mogoče fučkam, ali svejedno se nekaj zalepi tle, mislim se, ok. Ampak tale komad sam prvič posneo na R4 u Zagrebu, Stipica Kalođeren, divan. Da je umro malo nazaj, ne? Umro je, mislim, divan. Ja sam ga hotel za zadnji svoj album koji še nije dokončan. Sam ga klicao, full smo se lijepo slagali. I jedna je rekla, Daniel, jedino je on rekao, Daniel, kad to kaže Stipica, a potem veš da to vredi. Ni pomenuo da svi drugi mi kažeju to, a poče Stipica rekao za mene, pa čisto privati rekao Lady Klevi,
je delala s njim, ona je rekla, kad on kaže da si ti vrhunski glazbenik, No vidiš. potem to nekaj vredi, nekaj šteje. Razumeš? Dakle, ni zdaj pomembno, da ti imaš nagrade, ne? Mislim, da je prvo najbolj pomembno tako, da si normalen, da nisi tako, da sebe ne delaš nekaj. Ampak, če me nekdo vpraša, pa povem tako, kak je, veš. Ampak, gled, recimo, tu še jaz imam 4 tvoje albume, zdaj s tem, ko si mi ga danes poklonil, je 5. To, ki jih pač imam, trenutno, ne? Ne, ampak hočem reči... Jih je več, ne dajo buci levisice. Ne, tega mislim, da nimam, te levisice, teh nimam, ampak hočem ti reči, ne? Nimaš dušo, je mojo vzela. Te je kdaj motilo, da pa recimo, mislim, te pesmi, ki so gor, si hotel ti kdaj mogoče malo bolj Slomljeno srce nemaš. Ne, ja nimam. Ampak si hotel mogoče ti kdaj bolj te delati, bom rekel, malo bolj globoke pesmi. Ja, to je bila moja publika. To je bilo tako, veš, otroci so me oboževali. Ampak si bil jezen, da si to moral peti, takšne pesmi, ali ne? Ne. Nisi pogrešal, ampak nisi pogrešal malo. To sem delal za to publiko. Ja pričakujem, da jim napeloli me voli in to. Razumem, ja. To je moja najbolj verna publika, zakaj bi to izbjegaval. Dakle, vidiš taj album, Tina i Marina. Mirko Ilić je otišao u New York. Odnio je sve svoje albume, sve se on je radio za NIN, naslovne stranice i ne vem kaj se ne, već ono, NIN, politika, ne vem, da ne naštevam. Dakle, on je odnio sve te albume neke koje je delao tudi za druge. Delao je on za druge kavere, idejna rešenja i to. Ampak donio je taj album i na tom kontu tega albuma, to su njegove besede, sam je rekao, samo na tom, za tega albuma Tina i Marina, ja sam dobio delo u New Yorku. A to je velika stvar. Ampak to nije jedina stvar. Druga stvar je, recimo, tale Ivona Brnalić, Madaja Buci Levisice, iz 91. leta, iz Sarajeva. To je bil v bistvu tvoj tak nek comeback, če rečem mali. To su mi ukradli Zmago, ne pomeni. Ja. Politika je bila taka i to je moralo tako biti. Bila je poznata zgodba za kaj se gre. Ampak Ivona je otišla s tim albumom, to je bilo rat, vojna, i ona je otišla u London. Presavka mi je bila, ne? Dakle, bili su s Manom, to je bila naša zmaga, ne samo moja. Mi smo delali 2 mjeseca na koreografiji. I ona je šla u London, išla na audiciju, tako ja mam podatak, i dobila je službu, ni malo ne više nego kod Tine Turner. Vidiš? I do konca njezinog življenja ona je bila u tej skupini i plesala. Dakle, to neka je velja, jer je vidjela kako pleše, a ona nije hotela plesati, nego je bila, jedva smo je nagovorili, ne? Ona je bila Miss Jugoslavije tada, to je zadnja Miss Jugoslavije bila Ivona Brnalić. Pa je šla u London, kad je vidjela njen performans na tom spotu, jer je briljirala, stvarno to su odradili vrhunski. Ona i Natalija Obradović je bila, ne? Tada je bila Davorka Ručević, inače Kasandra je bila. Tada 90-ih je imala niz hitova na hrvatskoj sceni. Ona je tu noć od boli vrištala. To je bilo vidljivo kako su mi ukradli. A tada je 91. leta i začelo raspad Jugoslavije. Ampak to sem še videl en nastop, popravi me, če se motim, sem si narobe zapomnil, da je Doris Dragović v nekem komadu je odzadaj tvoja neka backup. No, traga, ona je do leto dni menjala Eleonoru. Ja, kaj odzadaj tebe, spremljevalna skupina je bila. Eleonora je bila s nekim fantom. Ja, in je Doris uskočila. Potem je uskočila Doris, koja je perfektno govorila engleski, stvarno mislim bila... Da te ostavim, zdaj si pa ti to predstavljaj, ne? Kaj si bil ti? Sprav, mi zdaj govorimo o Doris Dragović. Veš, kdo je Doris Dragović? Ne se hecat, ne? In ona je bila pri tebi v pozadini. Ne, ona je bila plesalka na mesto Eleonore, nič posebnega, po Nemčiji smo šli. No, pa hočem reči, se pravi, te zgodbe, to se ne sme pozabiti, to hočem povedati. Pa Alka Vujić je tudi začela z mano, što me je nagovorio da poje. To se ne sme pozabiti. Ampak to su stvari koje, mislim, to su čisto normalne, mislim, ampak lepe su zgodbe. To su velike zgodbe. Lepe su zgodbe, to ja. Čuj, pa si kjero poslo spravo v teh? Ne, nikoli. Ne smeš povedati. Ne gre se za to. Meni lahko poveš. Ne, pa meni lahko poveš. Ne, nima se kaj za povedati. To, kar bi mogel povedati, pa ne boš povedal. Ja sam jedno slabo iskušnjo s jednom pevkom koja je ful lepo pela. In mi je šamar brez veze opalila na odru, pa sploh nisam nič bio kriv. Sam mislim, sa grešnicima špila u globusu. Ja.
Mislim, kva pa se, mislim, bila je ljubosumna, ampak duga je zgodba. Noče zdaj, to bi trajalo. Ja. Ampak hoče povedati, zakaj se gre. Ne? Če en otrok iz kakve disfunkcionalne družine, veš, ti ne moreš ispraviti. Veš, če ona išče v tebi očeta in prijatelje, ljubav, to je problem. Dakle, z njo sem imel zelo slabo izkušnjo, bila je ful ljubosumna, posesivna in tako naprej in sem se odločil od zdaj pa naprej. Ne boš s tistim, ko sodeluješ, da ne boš. Nikoli več ne bom imel s tem, ko sodelujem, imel bilo kakšne intimne zveze. Pa niti z Doris nisi, da bi se... Pa Doris sploh, mi smo se to čisto friendovi. Jaz sem pa računal na tebe. Pa mene Ratko Đokić od Leonore, smo bili v Norveškoj, smo bili na turneji, pa me kliče Ratko Đokić. Ne vem, si slišal za Ratka Đokića, če je pol znam bio. Kot njen fant me kliče, veš kaj, zdaj sem tu, da ti bo prišel helikopterom, ja kažem, ne skrbi, oni su u mojim rukama su sigurne. Don't touch. Dakle, ja sam se do njih obnašao kod su bile moje sestre. Imao su tu obveznost da ih čuvam. Ja, ker imel si pa okrog sebe najlepše ženske nekdanje Jugoslavije. Si imel dejansko, tako ali drugače, to moramo vidjeti. Ne, one su bile divne, sve do jedne. Mislim, do duše jeste Doris jednom rekla da je to fotomontaža u Bravo, ne. Pa su ti iz Glorije rekli ne, mi smo tu sliku dobili direktno iz Minhena, iz Brava. Tako da, poskusila je, ampak reci za to da je bila tada kraljica Torcide. To razumijem, ne. Ampak, zakaj bi nekdo to skrivao? Vidiš, tudi tle je problem. Ne, zakaj bi to skrivala? Mislim, to je meni nerazumljivo, ali tko je, kaj bi delaš? To mi še povej, ne, vem, da zdaj... Ampak da je talentirana je. Koliko mi boš želel povedati, koliko ne, se sam odloči, ne, zdaj berem... Kaj ti misliš, da bo trajal ta intervju? Mal še. Zdaj, ko ni več Novkovića, zdaj se ti pa kar modi, ne, poslušaj, mal moreva. Če želiš, mislim, lahko mi rečeš pač, da ne boš, ne, ampak... Zgorela ta baterija. Ne, te ženske, ne, ki so bile v tvojem življenju tako drugače, imaš neke težave, imaš zdaj z njimi, ne, neki se kregate. To je Red Bull, mislim, to je Red Bull, da se zaradi barve ni... Ker spi zdaj prije do resnih tem, ne. Se pravi, pa te tožijo, pa gnjavijo, pa obtužujejo, mislim, kako boš to rešil, mislim, kako na to gledaš, no, te to fej živcira. Kaj konkretno misliš? Mislim, berem neke stvari, neke ženske, da imaš neke težave z bivšimi. Ja, nemam ženske, če bi imel težave, potem ne bi te, glej. Ja. Kakšne so to države, če te iste ženske? Ja. Meni pišejo, evo, Saša ve. Videla je Sabici da ljubezinske sporočila. Odločila se od mene, pa piše ljubezinska sporočila 2 leti kasneje. Pa to pomeni? To pomeni, da ni res to, kaj govori. To je čisto iz maščevalnosti. Pa kako boš to rešil? Nikako, na sodišču. Ja. Pa imaš, mislim, Imam na sodišču. Ampak se ti da s tem, ampak nisi živčen, mislim, to... Ne, nisem, zakaj bi pa bil. Si vredno. To sem nisem mogel verjeti, mislil sem, da je to mogoče samo neka avantura, bo kratko trajala, ne bom odgovarjal, ampak še naprej traja, da te, kako bih rekel, da te spravi v slabo... Se to, v slabo luč, ne? Se to pravim. To je donekle rata. To pravim. Jaz sem rekel, ali se boš ustavila, ali se boste ustavili. Če se ne boste ustavili, bomo šli na sodišče in da smo res na sodišče, pa bomo vedeli. Kaj pa ljudje, verjamejo tebi ali verjamejo ne? Ni pomembno, da verjamejo, ne. Veš, ljudi verjamejo to, kaj želijo, ne. Če imajo do tebe kakšen animozitet ali te sovražijo, to jim resno pika lepo na dušu, veš. To jim se ful sedi fajn. Ampak gledaj, jaz se ne veselim tako, če nekdo nekoga spravi v težave, ampak ljudi govorijo, kaj če. Veš, izmišljujejo se te zgodbice in tako naprej. Razumem, ja. Če nekdo hoče verjeti v to, pa v redu, verjame. Ti, kaj pa, otrok, koliko imaš otrok? 4? 3? 4 za zdaj. Pa veš za njih, za vse veš? A še imaš kakega, ko ne veš? Za 4 veš? Ja, ko kaže, mislim, verjetno so malo. Ker s tem sinom vem, da glasbeno sodelujete, ne? Ja, to je. Koliko je ime temu sinu? Sebastian, s tem vem, da sodelujeta, pa bo kaj pripravljata skupaj še kakšen projekt. Ja, zdaj smo naredili en komad, Miro Buljan je naredil komad. Nikakor se nismo mogli zmeniti, ali njegov ali moj komad, pa smo rekli, ok, vzamemo nekaj drugega, zato se ne moremo zmeniti. Tako da smo se odločili
onda je Miro poslao tih nekih svojih 10 komadov. Ja sam izbrao tu koja je najbolj podobna, recimo, znam da ti si taj ili Save Your Tears. Taj mi je neko full lepa produkcija in tako mislim, da bo rad. Ja. Kaj pa z drugimi otroci, si kaj na vezi, se družite? Ja, moja kćer je u Kanadi, tudi dobro s njom. Ana Marija je u Los Angelesu. To imaš vse razkropljene po celem svetu. Po celom svetu, ja. Jebem ti. Ja, Dominik je u Zagrebu, tako da Super. bo nekaj. Super. Ti, kaj pa ta zadnja tvoja, ko je tudi moja dobra prijateljica, Aleksandra, ti jo Saša kličeš, ne? Te jezike, mislim, te jezila, ker prej tam v Zuri te nekaj jezila sem videl, ne? Si mogel reči, Saša, ne mi ga pred intervjujem, mi ga ne jezit, ne? Mi ga ne jezit, ne? Ne, u njezinu imenu ne moram reći. Ja. Već kaj, mi smo 2 škorpiona, kaj pričakuješ? Pizdarijo, čisto pizdarijo. To je zmeri jedno drugega. Pa koliko ste skupaj zdaj, koliko dolgo ste? 20 let. 20 let ste skupaj? In? Pa veš kaj, tu nije lahko, ne? Ja, seveda Ti ni, imaš na svakom koraku Ja. neku žensku iz preteklosti, veš pa te dobi na Facebooku, veš pa si izmišljujejo, da su bile z mano, kaj tudi laž, da se razumemo, ja. Si izmišljujejo, da so bile s svojim mužem in tako naprej. Ja. To ni lahko, Verjamem. seveda. Mora imeti Ampak kar ne, živce, ne? Ja, kaj se mene tiče, ne, ja sam u svom studiju imao full mlade punce, sve do jedne, pa nikoli nisam niti jednu stavio prst. Moja savjest je čista, to kaj govori o njej, ali tko, to je njena stvar kako bo ona to razumela, ampak činjenica je da ja nisam, ne spadam u tu skupinu, ne, da to kaj govorio je jedno, to kaj me resnično malo njih pozna, vejo da govorim resnico, ne, za katera koli od njih koja je malo sodelovala, bo imala samo lepe besede. Nema kaj za mene za reći, niti da sam i koli, mogao sam, a ne, da su me ga priželi u studiju. Ja ne maram da moraju ti spoznat, ne. Veš, kod mene su bilo, ne vem, kroz moj studio, recimo konkretno u Zagrebu, kad sam bio, pa ne vem, prošlo je sigurno 100 tih mladih punca. Pa nikoli nisam, ni mi palo na pamet, da ih se ili dodirnem ili bilo Se, če bi enkrat to naredil, bi po moje se kar hiter bi se ampak so me zajebal. spraševali, ne, Ja. a sam ti ja všeč, veš, če ostaneš sam, Ja, pa razumem. naprej misli se, kva pa je to, svi drugi hoćejo nekaj probat, ne, a ja se držim po strani. Mislim, takšen tip, veš. Ampak noči te vprašam Ti koji še me spoznaju, vedo sam. v tem zadnjem delu Da pogovora. spoštujem ženske, Ja, bez to je obzira lepo. to, kaj je govorio, To je da lepo. to... Kaj pa, ko si bil pa v Nekateri. teh, ko si bil pa v teh ta norih letih, ta mladih letih, takrat pa si bil malo bolj živahen. Še zdaj sem mlad, se počutim. Ja, se tudi zgledaš še mlado, ampak obzira na ko si leta. pač tak zgledal, kot tu zgledaš, ne? Pa ko so A ženske, pustimo to ampak ko so bil ženske, mlad. ko so stale v vrsti, mislim, to pa si menda Ampak ti rekel. se moraš zavedati. Ja, ali si tudi rekel ne, ali si rekel pite Se not. moraš zavedati, da Ja. zdaj sem kot vin. Kaj si? Ja, boljši, starejši si, boljši si. Je Ja. tako, ja. No pa to mi pove, ko si bil mlad, si imel žensk. Nekaj sem, ne, bo sem. Tudi ne? Sem imel žensk, mislim, čisto. Ja, si bil bolj priden. Ja, Ali sem- kaj mi v tebi mislimo, da si imel milijone žensk? Nekje pa. Ne. Pa zakaj ne? Nisi Ne, hotel, ali si se ne, poročil vedno ne, znova, glasba bil v mi je- resni zvezi. Glasba mi je bila na prvom mjestu, samo Glasba ti je glasba, bila. nič drugega. Nič drugega, samo glasba, samo to. Ker, To je moja prava ker ljubezen. Elvis Presley, recimo, ne, on tudi ni imel veliko žensk. Ne. Je tudi, so ga vse Glej, hotele imeti, pa jih tudi ni imel veliko. Ne. S glasbom se ne Ja. kregam, veš, s Ja. glasbom se ne kregam. Vidiš. Ne. Naredim komad i ostane recimo u predalu. Ja. Veš. I on nije je za name. Veš. Ampak, če ostaviš punco, ne, Je pizdarija. a po temi posjeti Ja. hoće maščevati. Pizdarija. Taj komad zmeri me čeka Ja, u taj predalu. ja. Ne. In to je za no- me ta neka iskrena, ok, ampak ja enkrat se spomnim tega komada, pa ga izrečem van. Ja. I on je full happy, če Da si ga zavrtel. Luč diva, veš. Ampak To je- kakšne ženske pa so te, recimo, da si bil očaran? Kaj je mogla ženska imeti, da si pa ti, Danijel Popovič, ki bi lahko imel vse, ne, rekel, kaj te je privlačilo pri... Ja, veš kaj, mislim, ti zdaj hočeš govoriti spet o seksu. Ne, pusti seks, ne pusti seks. Tako Govorimo, to na ne, balkonu. pusti seks, to vem, da ne boš, ker si v teh letih, da ne smeš. Ne, lahko govorimo o tem, ampak nema potrebe. No, ampak govorim, pusti seks, govorim, kaj te je privlačilo, da te je ženska očarala. Pusti seks, govorim, ko si jo zagleda, ne, energija. Kaj je bilo tisto, da je tebe ženska očarala? Kaj je mogla imeti?
Kakšna je mogla biti? Pa ni nujno, vedno da je karakter, veš, da, Ja. da si tako, da je spoštljiva do tebe, da, veš. To ne moreš ti pojasniti, veš, ženska kot ženska, mislim, zdaj govorimo o tem tvom show programu. Ne, pustimo, to ni Gardner Bordel, to je podcast, pustimo, ne rabiš vseh, ne podcast. rabiš vseh siti, ja. Ne govorim o seksu, Ja. kažem, da mora biti karakterna ženska, koja je spoštljiva do mene, koja razume moje potrebe, ne? I moje potrebe nisu bazirane na potrebi moje, nego da me nekdo razume. A to Da ti nekdo pomeni? razume kaj si ti, Aha, kaj si sploh stvorio, ne? Da te ne gleda iz te kuta, teg ugla, kako se to kaže, da me gleda kot človeka. Ne? Ja sam tudi človek od krvi i mesa, ne? In kot ti, kot vsi drugi, in kaj potrebujem spoštovanje, da me nekdo spoštuje. Če me nekdo gazi i poskusa me gaziti, potem se ja uprem se. Ja, normalno, To je normalno. Ja. Ko da, veš, če ti mene spoštuješ, bom i ja tebe spoštovao. To je logika, mislim, dakle, sve se začne od tega. Tradicionalno gledano, mora biti nekog osnovnog poštovanja. Kdaj si nazadnje jokal in zakaj? Ja jočem pogosto, če me dirne lepa beseda, če vidim poškodovano žival, če vidim, da nekdo nekoga žali, če je nekdo nespoštljiv do tega, ne pričakuješ enostavno da otrok do svoga starša, da nima spoštovanja, veš, da se grdo obnaša do mene in tako naprej, da se sploh družba odnaša do tebe s nespoštovanjem, to boli seveda, pa onda če nimaš druge možnosti, onda pustiš, onda malo jokaš, ne, mislim, jočeš, pustiš suzu i boljše mogoče i to, da sprostiš tu negativnu energiju u sebi. Ne? To je edini način zakaj ljudje jočejo tudi javno, veš, to je redko, ne? Ampak največ po vrsti. Da si človek. Razumem, to je dobro, s tem se strinjam, jaz se tudi doskrat jočem, ampak tudi zaradi kakih filmov, muzike, pa zaradi svojega kužeka. Pogrešaš te 40.000 glave množice, ko si prišel Ne na oder? pogrešam nič Ne. takega. Jaz samo pričakujem, da bi človek moral bolje razmišljati o tome, kaj čini drugome. Tale Thompson, recimo, ne, on je pa na teh domoljubnih Thompson zgodbah. je plačal visok ceh, mislim, kaj se tega tiče, su ga prepovedali tle pa tle, ampak ljudje ga imajo Na Hrvaškem je radi, enak, ne. glej. Slovenci sploh ne pridejo v poštev v Črnoj Gori. Mislim, vejo za Slovenijo, da je Slovenija lepa, da je urejena dežela in tako naprej, a veš. Ampak ne vejo, kateri glasbenikov tle ima, ful kvalitetnih, ampak če bi zdaj prišli dole pa špilali, recimo Fraj Tonelicu, ljudi bi si mislili, pa je to. Kaj pa je to, ja? A veš, ne razumejo, enostavno, veš. Jer istok, tam je mol. Dakle, bolj turobno, bolj žalostno, bolj tužno in tako naprej. Takšni komadi grejo, ne. Tle pa grejo veseli komadi. Veseli komadi. Tle je dur. Ne, tle se delijo, ne. Istok i zapad se zmeri deli na istok i zapad. Daniel, če na koncu zamenjamo vloge, ni treba to izkoristiti, če želiš lahko. 3 vprašanja ti dam, da ti mene vprašaš, karkoli želiš. Ja tebe. In ti bom odgovoril, karkoli boš vprašal. Jaz nimam problema odgovoriti, za razliko od tebe, ko ne poveš, kaj si z Doris Dragovič imel, ampak puzma. Ti me lahko vprašaš vse. Če želiš, imaš to možnost zdaj. 3 vprašanja. Če nimaš, hvala Bogu, če imaš, streljaj. Okay. A si zdaj srečen? Gleda, je že začel. Ja, kaj če sem? A si zdaj srečen? V čem? V življenju, nasploh, ljubezni. Ja, trenutno nimam ljubezni. Ne. Trenutno sem leding pa fraj in nimam, tako da ne morem biti srečen v ljubezni. Kaj če sem? Če sem imel? Ja, že sem imel. A si bil srečen? Ko sem bil v zvezi. Ampak, Ja. a lahko živiš sam, brez ljubezni? Ne, jaz imam prijateljice. Ne. Sam nisem pa zaljubljen trenutno. A, Zaljubljen nisem, imam prijateljice, ampak nobena me tako ne pritegne, da bi se vanjo zaljubil trenutno. a imaš kaj viška? Imam pa ne dam. Ker si To je rekel, da tretje bilo rekel si, da seksu nočeš govoriti To je tretje in pusti. vprašanje. Ne dam ti nobene, ker si rekel, da nočeš. Ne, ja nočem, ja imam svojo ženo. Ja, vse zato. Ne? Ja, vse zato, ne. V glavnem, Daniel, mislim, da smo obdelala, si še kaj mogoče želel povedati, pa nisem te vprašal, ali ti kaj leži na duši, pa bi rad še povedal, ampak ne mi 1 uro zdaj govoriti. Nekaj na kratko, če se spomniš, kaj smo mogoče spregledala ali nismo omenila. Je kaj takega, da bi moral zdaj ob koncu to obelodaniti ali povedati? Je kaj takega? Obelodanica, ne vem,
Ako kažem, da sem imel lep pogovor s tabo, mogoče neke stvari boš izrezal, upam. Nič ne bom izrezal. Nekaj boš. Nič, kaj bom, kaj? Bom ti rekel. Kaj hoče? Zdaj, to vsi neki govorijo, pa hočejo kar nekaj rezati ven. Kaj boš rezal? Nič ne bom rezal, nič ne bom rezal. Vse ok. Ja. Spraševal si neke stvari, pa sem mislil mogoče, ampak to zdaj ni pomembno. Pomembno je to, zakaj sem tle. Tle sem zato, da povem nekaj več o sebi, da me ljudje spoznajo in da mogoče po nekom svom zdravom razumu procenijo, ali so res to, kaj so slišali ali prebrali, resnica ali ne. Pre nego kaj sodiš u nekome, trebalo bi ga spoznati. Iz teg razloga sam danas tvoj gost. Mislim, da si zdaj to zelo lepo povedal. Jesi jaš? Jaz mislim, da si lepo povedal. V glavnem, Daniel, Lepo mi je bilo s tabo. hvala enako, hvala ti lepa in Lepo zdrav. vidimo se pa na Kresu, se pravi za prvega, to je en dan prej, ne? To ni za 1. maj, to je dan prej na Kresu, na Špici, torej pridite vsi, Daniel bo tam igral in ne boste verjeli, nima samo komada Julie, ampak ima cel kup drugih komadov, ki so prav tako dobri in prav tako hiti. Ne? In mogoče Daniel res čisto na konec, ti gre Julie na kurac. Ti gre na kurac ta komad. Ne gre mi. Ga še vedno rad igraš, ga sploh znaš še igrati, ali ti že good zrastu tule gor. Ne, zrazim, imam resno ful lepih komadov, Ja. koje vredi poslušati, Ja. ampak moram povedati to, kaj si zdaj rekel, Ja. da imam samo Julie. Ja, nimaš. Ne? Isto je zdaj bilo, recimo, en primer samo. Ne? Ja, en primer. okej. Bio je neki kviz, ne? I zdaj treba ugotoviti na samom začetku 10 sekundi instrumentalni dio puste i ti moraš ugotoviti, kateri od to dvoje koji tekmuje med sabo, moraju ugotoviti od katerega komad i kdo to poje. Ja. In ena iz Kotora, ena pevka, ful znana pevka, kaže to poje Vatreni poljubac, ne znam, Atomsko sklonište, ne znam, neki tamo rock skupine, ne. I on kaže, ne, to poje Daniel Popović, opasan si kao droga. Ona, pa taj čovjek, pa to ne možeš verjeti. Veš zakaj ljudi ne veju da pojem jaz? Poznaju komade, ampak ne veju da pojem jaz. In kad me pride čovjek kaže, kdo poje taj 7 noći, pa tu u Ameriku, kdo to poje? Kaže, to je moj komad. Mi to pojemo, špilamo non stop, mi sploh ne vemo da je to tvoj komad. Zato kad je prepovedano u celom regionu, ne, on ima samo Julie, niti jedan drugi komad. To je full, mislim, to je spletka. Ja, sam je pa res, da Julie je bila tako velik hit, to je problem, da je bila tako kurčev hit. Ne gre si za to, imaš Ja. drugi lepi komadov. Ja, samo. vem, da Glej, imaš. Recimo, ja pridem na kakšno televizijo, Ja. pa tako naprej. Če kjerkoli pridem, hoče Julie, nima problema, to je moja osebna iskaznica. Okej. Ampak, gre si za to, da su presenečeni kad slišaju te neke drugo, komade koje ja, mama, tudi ih one poznajem, ampak ne vejo da pojem jaz. Na katerem rabiju, recimo, imaš točno vem to vemo smo ugotovili. Njegov lahko predvajamo samo Julie. Ja. To je še zmeri ostalo u regionu, da samo to lahko Samo predvajaju, Julie. niti jedan drugi komad. Julie, Zato Julie. da se sliši tko, da je samo imao Jedan Julie, hit. da je ono pjevač jednog hita, One hit wonder, that's ja. it. Ja. Ampak nije that's it. Ja sam tek tako začeo znova, da bi, kako se kaže, sprebudio. Kako se kaže, probudio. Prebudio. Da bi Obudio, ja, prebudio, obudio. Ja Ja. bi prebudio to moj ime in da bi spoznao, da bi folk spoznao moje komade. To mi je želja. Zdaj, glede na to, da o seksu nočeš govoriti, bomo Ampak končala. imam recimo Ja. jedan komad Utopija koju Ja. sam nedavno naredio sa jednom koja se zove Julie. Spet Julie. Julie, ampak ime je Julie. Ime je Julie. Ampak tko? Utopija se imenuje komad. Utopija. Ok, v seksu nič, ne? Ne smema. Naslednjič. Naslednjič. Okay. Torej, dobimo se naslednjič, ko se bo Daniel razgovoril o seksu. Ja. Danes tega ne bo, tako da nič, imejte se fajn uživite in še enkrat pridite na Kres, ker bo noro fajn. Ne? Čau. The best. In gledajte še naprej njegov podcast.